da woti ko mai na enda to bole me kenda reilesu to bole me kenda na reilesu ena be ultanga enda sa buli da woti ko mai na vaka dengu bula na loma ni tiku rosong bul kapana wa bitun sing matani lesu ino ya kera kerua na yabu ni tawa vaka dengu na sau ni bula vaka dengu sereki mo vaka dengui ka lebu no be ultanga enda sa reda woti ena bula ena tinka tolu na tirkoron sa woti ebu kei enda na baro vital no enda baro bio siti ni kina vakan dua tali singa tambu binaka bi kenda na lubini kalu enda sa visi mati kumai ena mataka ni singa tambu binaka tendo maka ena nondo du indami nga kerawa ni lolo wal nga nulunda bendua na nonda masu manda ni mami kalu ndo loloma la sabali na ngono binaka ngona no muni belu takin mani bitang maki kera turanga na nomni beti ngubi kena ni mami bula kera tamanga na nomni beti banga de taki kena ni mami bula rakir beke mami na rongoda beke mami na biwa setaka na lesoni ongo ni baka dia ngusanga me beke the ultimate rest kera turanga na nomni beti sotabi kena bula ya tundua bisa mati kumai ena ngono bina kongo beke mami sa kuni baka dia mai beke ni ena singa tambu na ni kuwa dalam nalo tamu baka de taki tiku ni msem ni biwa kani kamena mei tiwat ke kema mena ngono bina ko ngoni kemna bulti mai nem lesoni ena singa tamu nani kwa chisu ni bako emeni na baka demu tau mundu ulu tangatiko ni nonda lesoni ena singa tamu na katil katulni lesoni na baka demu tawa mundu kena babalangi baka tumongo the ultimate rest au babni binaka ni rauni au reda tukani go vidana duri lotu endana vital no endana biosei tingona turang ni tal ena bi semai tingmai o ker bi kendana lubini kalo enda semai tingmai oti mbaka tiguni nonda biosei ena bata ni bingarabi go ena digital platform ni singa tambu mengo sana ndo tele na elalo ndo tani to doko ni kenda na libe remata wat kera na nonda lelu bubale wat kera na lubini kalo ena nonda du loma ni songo lotu binaka ena singa tambu mengo ya ojo tigni lesoni ni bula tolungo ojo talitunga ni ultanga na ibaka dengu na ibaka dengu tau mundu se na kera babalangi the ultimate rest ni sember ni kenda na reida yani na lesoni sana nonda to wili ngusu ena madhaongo osa wili ko tigani kena ultanga na be ultanga kenda saredo iti mai en lomma ni tirkorona singa tamu sawati en dua engan reba me sule wal ngamana nona baka sama sana kena overview ni lesoniongo na baka dengu mai ve chisu ndo tiko ve kem do na durlotu do sama tiko me bambote na naroni be buke ena nonda viwo sei ena single binani kuwa sana mataka binani kuwa ni ndua nganrep mereta na overview ni lesoningo baka dengu mai ve chisu ono sule na ngono binako Laka dasguli anda bablina kana matakani signi kuat sudah merong bekan nuku mai ya rong seto nuku mai laka da bablina kana bukuni ulutang liu anda huli tiku mai na bakadengu ena singa tambu bakadengu na banua yala takbir na kawiya parama na ana bakadengu ya tunarida na nonta bakadengu ena dona banua sendon do bakadengu ena singa na gauna senda bakadengu ena
Bonua alatak me bakana kenani pakakina na matentu sabarutakana bro. That's na bonua alatak. It's a place. Endongana ka etalekina na bibakadingu kelen tasabuli do chimana chinkaru na ulutang. Endona ka edokana bibakadingu kelen tangandre baksangarana tama. Kebakanda singrawata na bakadingu in a person. Ignore the nonda ultanga lewu keletiko rest in Christ. Keni balambala iko napakadingu to manda orawata napakadingu may nanomusasimmatiko wa napakadingu. The Prince of Peace, o kwa na tui ni bakadingu, o kwa na turanga ni bakadingu. Choba salomi na dana, na kalo ni bakadingu. So, na bata bakadingu kede enda na binakata menta na sotaba, menta na bakalo ngata tagikina. Whether it's Sabbath rest, se na maten tu bakaloma lang, se o kenani kayala tagibir Israeli, ko biko chukina na bakadingu ya na kalo. Ena bakadingu enda rawata ena vesinga ena kakana ena bakadingu dawanga na bakadingu kento bulida chukuma na kene songo ningo eliu na nonta shemachi kenda buana na bakadingu vechisu you rest in Christ then the material na beka bakayama na kaitaraba mai ena sianga na rawa na bakadingu ninta bakaliu na ka Nengai muri o kwa na bakadingu o chisu o kwa na turi. Gome matata usabi nakata mushe mata batekede na chinkarua na ulutanga tasabuli do chima. You rest in a person first, then the other rest and I base mati bakabina kamay. Praise the Lord. Nabalib. Ameni. And do no me mata. Kebakanto saya latagi na matin tu bakaloma lang. Chisu akaverto na tisepele ndo tuku bimbi bakakina verto na apostol. Kemuto na numa mondo na rawata na matentu na kaya bakarerita kina matentu mondo redeke mondo na numa mondo na rawata na matentu baloma langi kachu siya. Kebakando na makachu na matentu baloma lang do na sing ni reida. Balata na matentu ni kalunggo itu serangay loma mondo. Na nomu sema be chisu ni kuwa o kwa na buni bakadhengu sanangay rawa kinabiko na ipaka bakadhengu ena kena ni bakaloma lang. Sana kena ni ayala taki verna o eparama. To sana kay maro tatanga na Sabbath rest. Da sana kay rani baka tambu ya baka binaka na singa tambu. Ni sa turanga ni nonta pulo kwa na tui ni baka ding. Choba salomi. Na kalo ni baka ding. Kwa mbeka nga sinhulya o yan katamo siya matarat naman si Berture din tulutanga na madaw. Navalivu taltala. Ena buku ni nonda na buku ni baka na nanu viu siti kumikina. Na turang taltala to bule amikenda to na reda. Na lesu nyongo ni sabarome beauty kenda to tiko na ngono vina kongo. Au kinta baka na turlo to na inima. Chone inima na valivu na sema tiko mai asinga tambo vinaka. Sabi nada vina valivu na bisha mai tiko. Vikenda na linlotu. Ninda reda na veulutanga enda sa vulida o tiko mai se ko e abu tekitu mai na vaka zengu mai be chisu na vaka zengu mai be chisu ya do talengan reva me wasea ni reda na overview ni ulutanga lebungo ni sember ni kenda to na vava tikani na vaka zengu tau mundu sena ultimate rest do tali tiko nganreba tini ko rona ultanga tini ko rosing tamu da sabak nanda ko woti duna ka emboliko nganreba mo sena en sing tamu nani ko awno sule na ngono ko ninda reza na bika enda sotabu ti na to vur lo maniongo sana sing nindo na kabina ka enda na sotaba sabab la tibu karra nononda ya buni baka mbota nakalo sa sing ni tigu weekend na yalo ni baka zengu sa sing ni loro weekend na baka zengu ndina ko dondo melura iwa ndo na tamata lotu kanda reda na rombile bunabika saya sartunga ena nonda
buru-buru lo manyo ko helalo dina da bi situ men ma sawti e vambo tramboli nombula ya au vamni na kan yulutanga rest in glorious future hello bugo diengu ni rawani tata kumiti ko babi andi tek tuna kalu lebu viau rest in a glorious future kabatala kina rest amid issues na vika mbasi kama yana no do mbula ndo sebada yalo baka diengu tiko na vi issues le lebu lalai mbasi kama una yalo baka diengu tiko rest in working for God una yalo baka diengu tiko ni kron saka tiko batikena na kalu lebu rest in hope tiko no nui rest in hope tiko no nui una yalo baka diengu tiko ka baka talakina sekona ultimate rest na baka diengu lebu ndondua endana sotavanga dana lakubata kendana nuita katiko na kalau lebu ngoni turang Yesus Kristo kora tiko abata kai kenda ulingusu na madha bina kongo matani kornida na wase rua ena kena tikina edi o ngreba o kerker bikenda na leo ni kalasi ni les ni wili bolwa singa tambo bikenda ngasi kewa kai tiko ndona numu we was say dona numu na numa already tiko ni on off tiko bidana mic o keriko kala na daba me ka kuni la kusibiti ko na ngono bina kongo mbale tani sabaru mi daba tali tiko totale na nonda lesoni ena bulo tolongo vakazengu mabetisu na taro no tarngiko ena mataka bina nikua o sakuni vakazengu ndina o sakuni vakazengu tiko o sakuni vakazengu ndina tiko na buni ko ndambi tumikina ngori no mureda na tilka tolo na lesoni ongo sakuni vakazengu ndina ya tani korrida no wase diwa ruan tikini diwa ia savakana ibola sa sengna mata sakunea sena ndelinga sarongoda sa sengni duru kina loma nitamata na beka sa vagarautak na kalau men nonra era salomani koya ono wili ka talebandua na nonda wili ngusu ena mataka vinaka nikua rongoda sarunaka ia savakana ibola sa sengna mata sakunea senandelinga sarongoda kasa sengani duru kina loma nitamata na beka sa vagarautak nakalo men nonra era sadaba era salomani kwa aureda ni labiling tumingo na durlotu melambasa se kemeli mai do timbangor nom ni pakmasal do tingorom ni viusi Naka singa tambo binaka. Naka tuale kan plani bunau tigoro biwasi tigoro turang kal tala pati mastana bina mazawa ngo. Rotun tigoro di sa tambo kami gona ngona. Ini sasar lomban. Romo. binaka do binaka Saat tak boleh kata ini kau nangon ni mending na lama ni nonton songo-songo lu. Aku tahu sekarang na mata saus ni kecil karo ni mata. Atau itu gua songo na nanto bakila di nabi biling weekend tanah lo tambu menta kota na itu tunggu. Yang boleh kau ala sekarang na luki na kena wasi ono. Wasi dia tina wan sanga bule nambimbi ni nanta kota ci gonna itugu binak kana wasi ni itugu binak sonongon na endan dovia kota ni itugu tangi loma rua sonongon na via biling weekend na ala tambu tangi retan baga ninda tamata si lotu binak asar endan do redi kenda sombu tunga na lesun inda samai uli na loma ni bulu tolungo na vakade ngu na nona vitala kina kalau si na kato siang ni nama kasako ko mo mentar na rawat sienta saksi de na mission ki loma lagi na kawale ngai bina kato ko na nonda na faithfulness wala ngai faithfulness akla ni mai da pachuna lesu na mata so tingi mai da pachuna madi una kana wasi rasul kali mati ni rasul kan do atuna chuna wan tora Yesus Kristo enan dona singa
biar kita wala ngalo malang ina nonta alam bina dan ke tuni kina ono kana mati wasiat rasul kelima rasul kini rasul kedua. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Sorangon nam tentu via ito reson na itubutuba na itabi nilo malang ina sa ini kata sarga. May visa una tamat. Ukla ni nganta pa wala ngalo malang ko bos kina tal-tala lepan na lomanda wala nga. Nangon nganta pa antita kina me velu te kitu nangon ito rango Yesus Kristo na pagadengu ya. Pagadengu ni nonta taka cigu na bukilo malang ina siti ngana buru-buru go. Entar kunya nonta siti ngana ndel ni buru-buru. Napa tau mandai ka gas. Emini. Nakabaliw na views ya. Already ni ndo talent dulu tunggu on tag menona mic. Ni simber ni kenta to na babazai na lesoni. Ni mazao vina Kongo. Alu sule na ngono. To salante manin to wil musu. To sa tiga babaza kuliah ni na beka to na ba wilika en to na views tag na beka to bulida en mazao. Alu sule na ngono. Pinaka wana kalo na matakan kuwa ni ram tul na ngauna men vital no takina na viva kasama ta kuli ka kubai na lo mani kulatun sama yung tuti ni mara matango na bakasama vital no talati na mara sauti na nona numi kwa bakata ki kwa yo ton ya saranga na lenga talanga kubiyaw nanu kita numi yo nga bakata kiyaw jangan nunanumira maininive jangan nunanumira irna tiko na irna wakang kale bunga na nunanumia wakata kiau sabaka mel kale tala indre na buana kalu bekenda na matakan kuwa na taro sabi na kati na taro wika sabaka na taro sabari kati na turanga bingarabi baka dapat ko na nonta bekilay batakila turanga baka dapat ko na nonta isema bataki karisto entangan dapat ko na baka dem ko bikaristo yan na lenga nunanumia utunga bakata kiau ndre nuna sutaba kina na baka dem baruta kana kalu baka kati lingusun madongo jangan sarangan itu na ngusus yang itu na mona baka madala tagarawa na beka sa baruta kana kalu balit kiya na baba dem ko sa baruta kana santo na kana nonta sabi na magaji bani baba dem go iya na lenga na biyo kani balit tayo na numia utunga bakata kiau au jangan ina numira tiko na weka ko ngandra batiko na kalu metala yau no zakaba na nona tagara baleta na baka dia ke baka saya lubio meu da kap meu kota na tuku naka no na numira na kanku tan kai rawio meu bakila na baka dia na rawole nga ni ko tere na kamira na kanku ke baka ko bate ke yau na baka dia karito ke baka usangan dia na baka dia karito e ton lubio meu da kap na nona takada dia na nona takada me baka na kai le sunya ka ko na mada saut tanga ia do mai na nona na numi ko baka tangi ko ngai ngro baka kina na betala ini turah kung ngau de kambi bichu beken dan non tanda kadaka kung ngau de kambi bichu beken dan non da ala ko be sotale na onga sambi sanden de kina beken dan menta bakila ni betala itu na kalo ken dan menta le injawan jawa tapi na ka be ir na ka ya ala ka sati kung balata ni ra sa ka patu so na ka ba buru-buru ir na ka kan sangai bentu si talit ku be antang ke bentu si takati ko nalang ka ra ka nalang ka ta ka pati ko ni ngau le sa pa nanda kuya kina na betala ni kalo Promosi usar babinak. Saat bu mona lucu som. Saya baru nomor bekilai buat kena turah. Bu mana nomor bekilai nomor lucu som juga. Sandai di seranga mau tamu jada ketal. Salut som bunga gina bunuam bon seranga. Betul jeng itu betul betul. Bala teraketeni kau yang tunggun. Au kila nada betul teraketeni kau. Dora kasar jente nalo meni keteni kau sampai dah. Singa video son ena keteni kau kena berbal sampai dah sar sungai. Ena benua serangan tampoi zakina na non tambulan. Babi na pinakatiko. Bala tani jangan nama mengusus jangan nama ne baka madala tagarawa. Nampona ni pulan tatiko kina ni puwa. Sa Beijing ko minga kina na. Sa iborita ki ya into ni batang ni gente ni loloma ko ndendre mta pa madala tagarawa. Na punu ya to botol. Sa katale kina bala tani so ni mado we be mati bina ka saranga ba kina mado sawt. Kebaka enda na numa mta pa barau kina ni men turang. Reda mata no mrovio kani bote ke turang bote ke ci karisto baba bina ka ci ada men jang ka ci na bale mdur lotu
na vale undir lotu na vio sei en matak ko madi no asero sabul ka walo tikin ro sabul mo kurewal nga raida au na tiko batiki kemdo me adaba na ibakta uti vi bandi tak weekend na tikino ngo me raw ken weekend me kenda vakandi tiki kenda tiko na vakadingu kor vio sei tak tiko en lomani madongo en singa tambina ni ko oyo raida na ela rambilegu en tondaku ni nondo bula sena buno kenda tiko bultiukina ena uti ni ngauna ongo au reda ni ndo tale labilinga tikongo ngandreb me wasia vakurena bakasamgo onu sulia mai Pina mas tahu siya mata-mata kan ni wa bina non rubio sina turanga sa woti an ni wili katal me gor dona tikina kila au bina kata me mata na lesion to to sa pano numikian me ka nakalungko na tiko bata kikian kamo turang na bisa na sing kami bisa rakan data kami bina non the faithfulness. God doesn't call us to be fruitful, but to be faithful. Faithful, menda yalontina, menda be faithful na nonta lako bate ke chisu. Lebu nanguna, da singi lako bate ke chisu, ndanga be nguna nonta be daka na daka ni chisu. Warni shot. En sabi na kata sar me bate ke resir le baka ding. Ko kenan, ersa ngu mer lagu ka. Ngar singi ni faithful, na nonta lako bate ke chisu. Yana bunar me mate kos ngaki na lo maniliku. Kenda sa nguchi ko as advantage ndabe la ko lo malang ndata ka kena daga ndakanya kena kana ya bada bana nonta faithful nonta la ko wat ke chisu ni ko nonta se machi kenda chiko ve ko na twini baka dem the prince of peace nonta ve kani nonta ve musi e pakan raki se e consistent bada nonta baka ni masu nonta se ma ve ko na barata na bula ni faithfulness nonta ve kani nonta ve musi te bat ke chisu ya ka usanga wili ko tinga mengo Sal tako chisu au na tiko bata ke kemodo. Kila vina kata miuka ya mbona iwali ni vi kandrendre enda na lago duruma. Iku na reda ni volta mo na baka dengu enda rawata retorno manda kene vorta gruto na tisepele na waso wasa borbora me kalili. Na baka dengu ena nurtu mbale tani achiko pati kerto chisu. Na baka dengu era rawata na Israel mbatani ya nduru mbuka wanga takiro chiko nakalo. They go through the storms. Era wachikin na baka dengu. Baka kina weekend na ndrende sa lago durmungo ibichi babri bina kan sa boso mekin naklo we will go through with Christ o kana buni baka de enta na lago duruma bata enta orto lago duruma bata ke chisu na orto na tole piriu na lobo mbuka wanga they went through enta na sianga ni nan rotak enta na lago duruma na ndrende yo chisu sa babri bina sa masuochi ena bolicho nika mundo baka bina au sa baka malu taki burbo Gona bi ba totonga ni lasu ngana ndrendre ke tanga lagu mego. Kango bia kaengo. Minta sati ko batike ko na kalon daun be mbuli ko na bakadengu. Na turang ni bakadengu. Na be ka ke na mbasi ke mai endana bakadengu i. Na be ka di ke na be digta ke ta ka na nanto kalwe. Ka bo ba na kina. E ko na rete nento wili musu na matango sada e masta. Siya na mata sa kunya, siya nandalinga sarong na kaya baro ta kana ko. Nada be baru takana kalo kwanda vadu wikina kwanda rawata kina na ulutanga kwa nonto na madango the ultimate rest nada be baru takana kalo weekend ana taro be nakata mambitan sa tiukin nito be sena lesson ngon sa laga chinito nada ba e baru takana kalo kwa siya na mata sa kunya sena dalinga sarongo kwanda na rawata kina na ultimate rest kwa na uchu ni nonda ultang en kachinga toli singa tambo ni ko pinaka sa silen vikim ni kasi na vale utang o bambu tendora tarro ngitu mea dua tiko ena already turang bisa dengan ena via pamadala tinggo mastaden ala betal cenga maningan dengan rabe pamat nataba na vika meka kati mo non tuli musu na singa tamana ni kwa tu bena maten kornida na wasi rual tikini diwa ia savaka nai bola sa sianga na mata sakunia sena delinga sarngoda sa sianga ni duru kena lomani tomata na vika sa vaka rautaka na kalome nonra er salomani kwa na dabsar mandako kona na kena pamadal tekitiko na tikino kono sule na ngono bina kongo endo tale ngendreba mewosia na non vagana na buku ni wilngusu ka ndasa vavati ka ni en lesson ni biose en
nakaangkas ni Budi. Navuku ni May masta. Wilinguso. Navuku ni Wilinguso matani kwa. Ukila ni politiko na kenapa raita gitu na Paulo Verme Corni dan navuku ni pakasama. May masta den. O ambota durlo tutal ko wotumia nang usulani bi ko wutsarango non ba mazalo masta den. May masta. Iya, na kena tukuniti ko ni sa siyang namat sa kunya sa nadaling sa ronga. Kena balimbali endo na puno sa baru tagati ko na kalu sa siyang ninda raida, sa siyang talaga ninda ronga. Kung talistal yan na na kila ni main dola chuko ni leso ni mo na buku di pakasama no sa raga chuko ni na raibutu Yo vi ba ni mo nga weekend nabi kaung ko sa ya talaga may na ipagtigibu. Nakalu na nga una sa ambuli raw tikin no ibikata ma avaru ta talaga indo na tikin menon raw. Gay biti raw kin. Iya arwas yang ni reda serwas yang talaga raw. Nanga una sa avaru ta ko tinakalu sang gay biti raw kin mero red. Iya raw vi uti talaga ni itamata mero reda na kaya avaru ta kana kalu na ver maiti. Ngay may sungot tal na ingilus. Magay duri magay may sungot tal na mata ni koro etin. Ya weekend na matagapin na ni ko. Nakalu sala ko talaga sali baru taga tiwento na tikin. Menonda. Nangay kauti kenda. Singa sana rere maikin na bioni lomalay. Endo na kay totok biyo na pugni pakasama ko kasi bul. Baleta nangaw nembuli raw kin na tamat. Buli raw sartunga na kaonisig. O bambu tanggal lipa katikuri raw. Wer meru lipa katim. Nakasara meru sotabilu. Napakatim. Singa ni pakatim. Dari tangguan ko ni vika nga saya doon. Naya tali weekend na napakataw titinungan ko. Nagay kutiken. Napanua. Menda sa paru takit ko kaya. Nangunong ko. Menda lipa katim kina. Kataw mo. Dumeba ka na nung tuultang. Ya, dora kaya bulan-bulan chun lomang. Kaya baka sa rawa na kalu nangaw niya. May kaon ni singang bulan tamat. Gay kuta na tamat. Gay imbita na wer. May matay ni nona pakatiting. May sota na tamat. Nasingan ni pakatiting. Nunggu bakang bauta. Naraw talaga ni Siro may nabiyo ni Lomalay. Nangontor na uchisu. May nendo niya talaga. May talay sota pa. Nasingan ni pakatiting. Na pakatiting. Tawang. Kaya itong matiga. Isbuli. Emeni. Na valeu masta den. Na itai kena viu sei totoka enda sa vantingo na loma ni viu sei ni Wilinguso kena da sa relatika ronyo katale rest in a glorious future be kasa la beta takatimia turan gas ni wuli membaleta na non raivotu na ochuni ni politiko ena vola ni vakitaki lako ya na kena bakantia papala ngironuka rest in a glorious future na vika sabir ko torna kalo membaleti kenda na benua sali barutak, you must be rest assured. Ni kalongo na bibadi mi. Oro bamboto ni ndo talan durlutu sema maya na ngau na bamadal tukina o masta den enganreba mi wasia ndan tek na matak na ko amin. Dosa kana bakasama. Baik. Basta pula mana kita menaga kimni sa kana lubni kalau kita menaga. Dosa kana udo nilai. Iyo na ko sa mbali sana asirum bali tika. Sawar mi na bina katale bandu uri na lesun ko uri mi kana altimai. Pabina ko na kalau ni dia men dona rebikan da menda revia. Kanda tiga mata tibikan da non to pakadimu. Amuni sali pakadimu. Wadiunga Yesu Kristo, wadiunga Yesu. Partal mentera pakadiunga nukunya urugurui. Bekana padiunga nujugo batiki Yesu. Adana kakana thailan kana mbula, ndrakini mbula bi maluwa isa war me binda kana ndrakini tamat. Nonritobo, bala. Antonio na war monikin roa india sa nyata bi mana ulutanga ni kuwa. Esa betu ni tiwi ona kalu. Sa laka sartina ngono sa bola kana nono matin tu na kalu. Weekend tu na matakan ko ndo na bembuliliu
Sawar minta kami nak minta ngutu tina buru-buru. Minta baru singun tini. Saya tahu minta pada kabeti ka. Me kota tani tika nonton nini. Nini non listor menturang non matin tu nak keluar saparu tika tina. Buni di baka baka. Orang minta selu semuanya. Sinto simber rei dia nabunaya. Darongo di tunga. Darongo di tu ni bola tam tasarbia. Ibe karra bola itu ni. Bosnya lali turang. Baru tika untuk bunga menonta. Iya pematangan ni kuah. NJBB untuk mana? Wata wana paka diyo ngayon, sakunya na pa diyo ngayon. O sakunya hindi nito na paka diyo. Betul malangi, tugu de biyaw, wasin na bosa. Dola kami biyaw, kimunto paka ando sawa, katolo bimbi. Wadi diyo nga tuwan kalu. Yo, darabuno sa parutika na kalu wikenda, nakata kamay pa na buru-burong ko. Saya na matin tu kalu. Kenda ray dia nga nakariray, di kuwa nga ukila. Abi ka bunyi mutaka, unti kita nak keluar. Baik, abi pakurun butaki nak keluar go, ambetnya tano abi pakurun butaki. Keluar kokoa. Natam nyonda, tahu mundur, tu ni sautu. Yang nak pakai demu, tu nak keluar. Seri di tengah bali lenga, nak kau tak bebi. Yang nak kandi nak nambula tahu mundur. Tasulia wale tunggu, biar bulu tiketi, kamu baru tiketi ni nambula tahu mundur satu kenaro. Iya nak puno sabaru tiketi nak keluar, nak puno yang menanggali tahu ni nambula tahu mundur. Sangan dia menebisinga, nambuli lakau patikan turanga. Saya mau tiupan turanga. Kaya orang mata tibiau na pakadiungo, na orang mata tibiau na pakadiungo lebu. Baru tiga itu nak keluar. Kaya orang mata terbiau na pakadiungo pani hal lebu. Na boleh. Meni. Na valeu. Na viu seu ya. Trata lepan? Iyo, na valeu na viu si virtu na yo kanto me wen bi ya wen buka. Brata si we. Meni yo. Kila u bina kata me uka. Na pakadiungo ente singrawatan na itutu, ente singrawatan na yau. Enda sing rawata mandanga en 60 tahun untuk kaya ala tagi. Enda rawata wiko na tauke ni bakading. Nada na twin sautu. Go me matata na prosesu go me matata gibiken. Sing raw ninda sing ni bebio kani baka bebio. Da musichichisu non talak wata ne besinga. Menda kay nama ka 60 tahun. Sing raw. Nanon da faithfulness nanon da yalon dina bechisu yan kay bere do lo malang ni kuwa. Me baka sabar tahu cuma untuk lotu mai weni bu. Upah nakikina na lesoni binakong. Kenda menta tarun kenda baka tamaten to. The ultimate rest. Na nonda lesoni rambole buka rest in Christ. Nonda tuwa te ke chisu. Ya, nda satu wata ke na kalo, nda satu wata ke kwa na rada na viva kurumbu itaki, nda satu wata ke kwa na tuini baka dengu. Kwa na kawina katemeka, are we experiencing that? Se nda baka rabi na ka embuli, menta kukumbikin nonda baka dengu. Lebu nga nilabo dangay luto binak. Chiko nga na data dangay via Zoom. Se lebu na kain taba mbito tu meliu me power titi nondambula ka muritu o kwa na bagade. Abambo den sama puro me daba chiko the ultimate rest ko nonda ulutanga lebu chini madongo. Na bagade nga enda rawatan nonda biwe kani batike chisu bagata mateando. Go me matata nonda biwe kani batike chisu bagata mateando. E turanga ni nondambula na yalo tambe liu tagi kenta. And the way mo city, and the way talano ay ng bulan ni masu, and the wilika na no na boss. Goso na yale, alasan doon may ambasi kamay. May baka ibarta chuma mas na din. Nambul niya tam kibi, rota chiko na kaunan siya na ekan. Nasa na matay ni Karo so tawe na buru-burang ko, roya tam kibi. Bro, so tawe na singatam. Oya tam kibi, their first day on earth, the order of life. Menta na mo. The first day, niata makei be buru-buru ko na singatam. Rola ko duru manangaw na tambo bate kay ko na tuini baga dengu kay ni ko na daw no be mbul. Sangay karu ni singa na singa sandi. Mero le taka ke non roza ka katol ka ba. Buli wachinga. Rola ko duru mana baga dengu ena ya wa tambo bate kay chisu. Ya na itu saranga kada buli de chiko na lesson na bulaton ko. In order for you to have the rest in heaven, you ko malako duru mabate kay chisu ni kuwa. Nandre na siya ni kaka na nadaba nga nadaka na tobi mati ko lamigo meko kila sabi pa kanti na poso ni klo you have to go through with Christ and ano mo chike na bagadin kaya ko mati matanga na bu ni pandemic lango niko ti ko bati kay chisu yuko na maruta balete na taunda ko ni bulbula na tuda kikina niko sa tiko bati kay ko na bu ni bagadin e na tala ko na bu ni tuda kitan yana na yala lo tutok ndara rede chike sebagado e sinyala niki anda beka e ado wabuli chikenda niko sa tiko bate ke chisu choba salomi
na kalau ni viva ka domingo iko na singrera baka na kaya do ya buki chiku iko na torna imbole ne pola. For me to live is Christ and to die is gain. Kaya may ato matanga mina mati. Iko ngor na tumbu. Ngor na vua ini nonta vengar kaya ato mo mati. Baleta ni sa siya matu vechish. Na vale vu masta. Naka, emeni. Kila weekend urede tingo ni lewe boleh ni lewe tol sangul batana di bai sar sam tumai. Ena ngono ena matak benani ko. Kila da sureti kuna kangu. Ke tiko ngori endona viwa sei ko ngreva mo wasia weekend na lewe ni lotu enda sema tiko mai ena matak benani ko kiriko mo wasia mai baleta ni mekakuni lako sibiti ko na ngono tali ngo. Enda sarongo de tiko na be taki na rin buli kina nung bulan buli talanga kina nung bul sema kebe erwe si tunggu rantur lot bata weekend na dorbo ken wani lewa enda ndambi tik so weekend enda na bulan tentu siam timi kina na mata nani ko enda na barong tingo enda na barong yo bakam bauta na kalau ena taka mana tiko na taka kayo tiko nung bula ena mata nani ko rest amid issues na saru salabe tata tumi rantur lotu ena ngono ndendre enda sala do ruma tiko ngo ono wili nga weekend endona kenna vakante babala ngatongo Jesus wants us to trustingly rest in his love even if the world around us collapses iklanda ke vakati ngoro volta mbi kuna ngole na mavi no wase rosa vulkaba en tikine walu kati ngono ken rongo iya na kakedongo sakeni daba vakateka buni daba ni kararawa sabar tektingo sapole iti na nondo to tikni leso ni na madongo ni bikan sa lago duru mutikana mongo sakeni vakateka bu iya ni woti tikunga be ruo se toltale na tikina ena vola vola tengani madingori na kena waseru sengul kabana kena tikine tika tolu marotaka ni bibandi tegi kina na bos ni kalo roda na kangu ena matak nan ko ena kera tikina tini katol ke tikino no mi voltambu rawa ni kona wili ka patikiau iya kokoya ena vosota faithful bambote sa vasetimia na turanga teni taltala iya kokoya ena vosota medava na dava na ibaka ta oti ena dava ena vakambulai kokoya emeni obambota ni ndona lesoni lebo enda naroni bulida tiba we should rest amid issues dotale tiko engan reva mewasea ndona bakara sama senona bana nanu ena mataka vinaka niko alu sule na ngolo vinaka ko hey emeni Stasi bo siya talam tadi. Ndora taro katarang sar meliu. mai Nada ba baru tak na kelo kwesya kana mata sa kunesya na daling sarmo. Ya na tikine dio. Na kaya baru tak na kelo chuk na chikine rua. Kwenta rawata kina na reso. Enda rawata pa kata na res, ngome mata. Na tikine dio na tikine rua baritaka na ibola tambu go mona wili ka weekenda. Kane bola tambu ni sande na logo meu kako ni kila na kemdo mali ndora katani. Ko chisu karistondo nga kena nona luba ko kena kabenta. Yana kaya baru tak na kelo kwesya kana mata sa kunia siya ng dalinga sa romoda kasasing ni duru kinalo manita mata na kasa baru tak na kelo baru tak na lubena
Mese machikenda lesu tali kina wuba ile wakalo. Na nonda tamata makao nonda ibalbalda me lo wako kete mai kalivari. Yana wuna enda sa sema kina menda nechisu. Menda rawata na ultimate rest na kobeltai provide that provision for you. Au babi nakakina ni kachuki kes nakalo e baru takana lubena. En nona mai mate mai kalivari meran se machikenda tala kauta mate ki vechisu. Ni saya do ya sanangai rawa nano me pakai kachiko brother Sabe. Tasanangai renilei maru tak vate ke chisu na bula tamu dan indalai tiko na noni serau me ada panangona tamu. Iya nanon tarawa tana baka dengo the ultimate rest ena ka me da kabo chisu ena ndela na mai kalivari. Ena bukumu ke na bukungu ko ka kinongo nakalo santola bo tivikento na katumba ni baka dengo. Ena mai mate na luven. Sianga ni lava kikinen to naka e soli wale na baka dengo. Me baka nga na baka dengo ka soli atam kibi rombuli nga mai sa soli biro na baka dengo. Soli wale. Sa taka wuchi nakalo na ka ro baka dengo ikin. Non roi chico na ka kede. Ya me to mantanga na ruba kila na baka dengo me ro lago duru mabata ke kwa na baka dengo. Nakalo ni be baka dengo na Prince of Peace. Nakalo nandau ni be mbuli. Rosan ke maruta ka na ka embuli. Kue baru tak tala nakalo moro baka dengo ichuki na non rombula baka tamata kena non roi chico ka uba na kinongo sabi na katanga me usase mataro na baka samgo non tarawata na ultimate rest na baka dengo tau mundo tau ya lani si baka dengo tapa ngai kuna numa kalivari samai dola babi kuna katumba baka mata bubale baka tamate ando marawata kina na baka dengo non samai mate o chisu samai se mata na bewe kani kwa medhangutu na buguni balbalada samai se mata na bewe maliwai kwa medhangutu na buguni balbalada mai kalivari sabaru taka kino chisu na luvena me se machikenda bona kalo sianga na mata sakune sianga ndalinga sarungoda na ka sabaru taka na kalo me kalivari pekento keda na leoni sebe skul ni kuwa au ba bene bene ni kuwa se ba da bone tuwa kini nondambula erani no muna alta madres ngo ena singa tambo ni kuwa beto chisu sa dakabo chibi ko me kalivari sianga na mata sakune sianga ndalinga sarungoda kasi sianga ni durke na lo manitam na be kabina na be katale adakabo chisu dakabo naklo ena buku chisu ena ndela na mai kaliwar do sana rei na boni tikina kento ubuli na mata ngo sana siama mai ena bakana nanungo na pata kila na washe chinka ba ko chiko nento leso ni mata ngo na ipiru washe chinka ndua da sana ngai regita kana bunu libaru taka chiko lo malai na Philippi na washe va rejoice in the Lord always and I will say again rejoice ona maro taka tiko mbela tetuma dani musasia mabuana bagadem sana ngai rejoice ko na ngona ndre ngona tabanga you will rejoice in the Lord and I feel pain na washeba batekla wasendo tikina diwa kere tinga diwa do sa reida ni ta sa reida ngana na tikini bola tambo ko no da wilis musu chikungo na daba baru takana kalo baru takana lubena meran no takina ultimate rest reverto na boni tikina ya reda na maji rusul kaba na lago mai lew na profita bagay las na bi bagada ile you don't worry balat na genuine no kona na bunindi na chiku batikay Vitalia na profita baglas yung nagrinkila na non relasyo kaya na bibarro tek na lang may isa kawan balat na daw na isor ni chisu sa rawate kinoy ko na pagkading na musasya mabuwa na kalombo na may lomal kumbe kaya na bikaw reniwasya ni kasulod na baliw emeni na baliw na view say enta samay view say tikina na matagban ko weekend na linlotu obambotan beba kara kausa tu notim na matani na kritik butek na nondo biusi sapa karo membitik anda na lesoni bina kongo pada biu kuna kango sambuli tu na mumbula ena buku ni be urutanga enta sabiu sei tiku kina na rau buana elo tambu mena me zaka yado kero nondo dimbula ndu apa kasimu sakuni tunga buana kalo Basta. Aurre tu nang ngau sabu. Mai total be kendreba. Ndo ando na ndurlut. Kemini na ni libol basi ngatambu na sinunot. Au talita kana bareta ketiko tamaisi sana mata keniku na bakasa mani kae rongoda na makitiko ninda na sesiang ninda reida sesiang ninda rongoda. Kana bata kilabi kenda na kalo na yalo rere bina ka kilo malang seboti ko mentas tabu
ndona kaya barita tiko tamay sisa na matang ni ko nanon raw kalungatan na bunda ni raware na iteni bo na iteni rawa susukina o tia sa mayali iya ndua na autalita kani labe di tiko may na lesson na madang ko nanon bulan na wati ni tisay peli ochoni enayani ano patimo kila menda baka sa mataka na lenlotu au senga ni kila na ya lo va be sota bichoni na mataka ni singa ya bala to ko sa wati ni angit ko sa wati ni apostol o ko sa la ku duru mendo na ngau na ndre baka ndo mumbula sa ndo na kana no na numira ti ko be kana no ni tokani o irersa ersa ya liani kasa witness ta ka to choni na ka baka ndo mumbula ersa tava e na ngau na ko sanga ko baka matei ulu na sombu na kana be matangali anda kila. All that was in his mind. And anonati ko na yan yan may patimo. Aungay maruta kanika na italano na nebata kila ni angay basi ka ba na kalowe na nasinga tam. Medaba me barita ka ba. Besolea ba endo na glimmer of hope. Dabaka sa matakamanda na lenlotu. Nabanuan rendre beauty ko ito kina o bura-bura. E nandoon na yan ulala. On his own. Na o ko tamatanga bakataki ko batake yaw. And every day I'm sure bakila tiko ko na tiko batake chisu but baleta ni tamatanga na bakila tu na mosi ni be kaila kudurun. O be bato to bataka na bakasama bata na kanda la kudurun tiko niko. Lebu na ngauna na inui ya sabi atave ngatiko mai na be kadendre ndala kudurun. Sa ko tamay be kan ndo na inui mbula na lesson na mataka niko. Baleta ngame bande takatiko na Revelation 14. Na ya Londina ya na bosa nda bibo sa kitati ko na matagni ko na nonda ya Londina na lenlotu siya ni kabibi kanda na kalomenda bago tiyan na tango menda ya Londina nga kalalay enda sangkarabti ko yang gas ni bulew o marota kana lesson na matagni ko ni nda beauty kanda na scenario yetiko kinochoni da bakasa matagamanda na beka koko wa beka bagan domumbula witness ta kana tisay pelingo gay rawa buwana ka ang tuno na turang aw na bata kila yo ani be ko chon bata na bonwe ko tiyo kinangori you need this hope me una bareta kbe siang lino ko ya na kaya nda babi ni bina kina mata ni kuwa na nui bata ni choni ano de nui na mata ni kuwa ni kalau wenda waraga tingo ya na basi kan dia na mai na be wani lo malang ni na seabu na ndre na mosi na be kaga bando membulan dala ko duru metingo ya na basi ka tingo mai na nda bananan na nui bulo ya iya au babi ni bina kan sabi bana no mikino tal-talan mata ni kuwa abaka sabi ni Alundina sindon nangeli tegu wika mesta na Alundina go membula tagiti go ena besinga balalai ena besinga ko ngaya anda nangai tunde kina meron inda nama kana singa bina karere mikina non turang bina balik Emeni bina balik randini na bisa mati mingori na bukni bukei dakiti ko na ni mami na nonda viusei ena mataka bina ni ko ona bakurang balilain me baka na kasatuni tiko ya na tikina na pakatikla na wasitini ka bani kan tikina ibito ngondreba mono vileka weekenda en matabi ko rest in working for sebab rest in working for kati ngona tikina ana kena bakante babiti kasa ka en domulebu do rereba kana kalau kaba roko be koya ni sayado no daba ngauna me lewa iya do bakaroko be koya kabuli lo malangi ke burubura kena wasa kena be burbure ni wai emeni zabuna buna kenda sengi nda kuni baka dingu tikuki zorbo kerngone lewa rongoda ni biyo sitik me brother already ni biyo tal na zorbo kerngone lewa and the base mati tiko sado dolu kiri be kenda tata kumbi mati duk sa kena ngonongo me kenda na wasya baka dolu ka me kenda na numatiko ni baka dingu ngo sanga talikuni talabindua wana ngoni turang po chisu karistoti wana nunu lew na baka dingu lew shekwanga na nonda ndauni bembuli ombuli lo malani ke buru ena matani deselneika na matani deselneika na wase va ena kena tikina tin katolu rest in hope ento talena ultang naka rest in hope kati bango iya kausa vina kata ke mundo una biokani mondo kakoni daba kakoni le daba ena bukunra ersa moditu wame balitira mate mondo kakua kina ni yasuvaka me bakata ki ira na tani sa senga na nonra nui
we should be rest assured. Ano sarti ko na kasabarta kiti ko ya, dapat sabi siya tiko kina rest in hope. And dapat raw mi pagkatabarti ko na non da biusi, ena mataka vinaka niko retiko tiko talanggo total durlotu may la narere sone nima nganreba mo wasia talendo naka total kasama na biusi durlotu milambasa sama tiko mingo nabi bakana nanu binakti ko rasule na ngono go bikem durlotu. Monantona wa viu se mikina ni sember ni dava na ngauna ni viu se era mataka binak ni ko Bina kana bakasa mga ungan reba meu na wase meu tamana na bakasa barita mo keta na tipo tonya na lala me patimo dona kasangan rivali weekend na ngongo na numrongong na batake na kalu tonya na numrongong na batake na kalu saru to kan kuno ko na wase dua Kerwati ko bata kay na yalo tambu and singa ni tura. Takeni belembale viau. Na laglakan kaya kay kung reba mo wag nakataka na numero vekilay bata kay na tura nga. Sabi pa kan tak na numero vekilay bata kay Tisu Karisto. Tauranga na kung konya ang tambu na mumutu mo masuta na ang tambu kay ko. Balata na numungaw ng duwan-duwa bata kay nakalu. Numungaw ng duwan-duwa bata kay Tisu Karisto. So nila kung duro man rendre, katodo kaya kung duro mo to ni. Nga besar nga nakakana nakatodo ka na nanutuan may patmo. Ebe ba kanina kalo ngay sa bakalaw to na bakadeng suliya buwan na kalo. Jina ni kilaw burubura nan rendre la ko durumo to non leituan nan lala may patmo pati singar tamate ampula raw may patmo. Iya la ko durumo raw to ni balata nyo ko na nangaw na batake na kalo sa ribina. Aribina balata na non raw tiko batake na turangan singa ni bakadeng tuno ko ni utinga non ro tu batike na eltam tu bina kasantunga na non ro bisa mai batike na eltam basi kamai enjua non domo mai lo malai ko ngandre ba tu pura ni ko au ngandre bo ya no domo ya mi au ngandre ba me ba rorongo kinan domo ni kalu balatan domo ni kalu ko be barita ka dike ta balatan eltam bu ena tumberi kenda kina ka kilinga e binaka enjina sana raunga ni ubuku tamatanganga ene utu tiningongo ena nukla ko duru manan rendre sena sabanga iko la ko duru mon rawan ko tamatanganga ni viva ko kibe ko nelkam in raw tiko bata kena tura sa ko ya na bakali ngwe bangarana tamate bro ni kwa jangan dilabo jangan niau jangan dilabo tali ko bangara motoka se vali binaka jangan nyoko ya na bakali ngwe na kyo kandi ke baka iko tiko bata ke karito namun raw ngaw nan tonto ba ke karisto ngor na ngaw na kan tonto na bos ke be iko na kalo be bagare tagabi kakan don mo da ka ko ren ko tabakin pula bagale mo bangarat no tamata ni ko na ba lem gasu meni na vale undur lotu may narere so nenima na boku ni bi woseo ya me bakana ka usawa sewo tiko weekend na lenu klasi na matak binani ko sabaro min bit kenda na lesoni binako ngono baka deng we chisu kendo talitiko ngandreba me wasea na do talaba kasama weekend masta den tiko ngorto may lambasa No bisa ibaro midha mo tiko non dibusi na ultimate rest mai do tali o sa sule ngon go Sina tambu bilaga. tinga tam Lani totokan nabi wasi itu wala juna matarin non sina tambu bilana kalu. Obia kuria wala kan na pamadala ni stakesa. Na yan yon patimo tokaboliki na the oldest surviving disciple. Machoni eh. Dapa binibina kan dia mena nona reina numale sotoni na nona yalondina. Nona yalondina tu wana kalungo. When dua tu da kitu erongo da ni tu no rona disipil rona English. Kem do na kai kalili. Da bando satu da kitu gina do warrai bando no tilo malai. Sisu batangangori, le re batangangori do na re tal. Enangon na le sumikil. Sale tu tondo ko na no patemo sia na buku ni nona vanda ta tu ni tu binak. Kalunga ni re ni wana ngoni torongo Tisu Kristo mele vande tiki ko ta le ngona bisa. Ngona e por tiki bi ko naka saya do oti ka simberni saya. Obvia ngo e sule ndo na vade ngo bichoni. O ko menge me vola ta le ko na oti ni vola.
Asa andora ka tali. Mbole tali kin na nondambula na tamata tambuyan. Na buku ni taka ciwe matanta na buku lo malang. Dua talenga na turang tamata ni kalau talenga bare tegi talenga bo indona mission. Dan Mount Nebo bare tegi bo na turang Moses. Dan ngone bina katikina ko meado I kena ninge tuno bona kalau reda ko na reda nga ona sinyado kin. Na ngone bare tegi kina bo na mission na vision. Na daba na ngeliado memori. Na daba na ke ba do roko ya. Na ngone solution ni kino tisu batera tuda ke bategi ko. Dan mata kan singa ya. Yalo bade mo Moses me bakila ni kalongo ya nande tunga na nona tubo bikan. Na chisungo is the same yesterday, today and forever. Kana nonde ni. Na vale wongas ni. Amen. Oh, totok ni borau ni usila na ngona buana turang tal mena mitinia na nonda USA and matagnan ko na buku ni ultango ni bosongo. Ultimate rest. Satu no tumoko na tikini bol tamba Philippine no seba. Ena kena tikine ba ngandreva. Mono wili kana kena ba biti. Kati bongo ndo reki tikonga buana turanga au sakatani ndo reki. Kaba ngona kena pakantia babalangi ena roni matatak biso kena samtim go rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Paul Di boro me zabatiku na nonda to USA vivara numtal tiku rejoice in the Lord. Ultimate rest apaka zeng di boro me zabana le soni ngono nonda to USA ni boro sule na ngono go ni boro me tini tal tikin ni siber sule na ngono go turangi tal ndo tale tiku engan reba me wasea na nonna baka sama no USA ena mataw no kan buku ni le soni go ono sule tal bandona ngona siber sule na ngona wana turang ni tal. Masta. May meli. Ana vamadalo lang ana kawya kaya na matagni ko nindo nga sa ninda sarawati Kristo nga sanda basulumi kenda bi Kristo nabading usarangan sa nonda. Kaya kain na bamuri na Israeli mera seni barongo karena seniado kinabanwaya sa kaki na bikendang. Kaya kang anda sa basulumi kenda bi Kristo rawa sara nabading usana tugat kiki binabaliw. Amen. Na vale bu meli na sam sartu membo bo er matag nan ko taw son sule saranon go wani tal lepan lindo men tinia na nonda yusi er na matag nan ko men samaptaka na nonda lesoni er na matag nan tal. Na vale we kenda na le ni class di bulu voltam. Sa wala kata sar kaya ba tara na platform mo mental lang si reusa kan mintulang joy of the Lord is my strength. Kaya chikon na Filipino waseba ko kento sarike rejoice in the Lord always and I say again rejoice. Kau Jeremiah the joy of the Lord is our strength. Na kongo na baka dengun din. Ndaraw ni marau ti kun tabaga dengun chikon ni ado chikon andre. Totoko ya endo na erono bosa ureda vartek bechoni tubetumbir na altang bechoni en voli batakila. Me raida karongo. Na baka dengun ni kalau endaraw ni raida endaraw ni rongo. Kaya kachuna nonda wilingusu siya na mata sa kunya siya na dalinga sa rongo na kasabaruta na kalau. Iya ninta sa raida na kaya baruta na kalau. Na matanda na raida na dalinganda na rongo kana duru kinalomanda na kasabaruta na kalau. Kento sa kel na kabaruta na kalau ochisu. Yan nito sa ray kalibari kento sa rin raida to sa rin rongo na kabaruta na kalau. Kasa na duru kinalomanda to. Yan na buni nonda rejoice. Yan na buni nonda maraw. Yan na buni nonda tiko bakadengu. Baleta. Nakabaruta na kalau may kalibari sa ro kinabikenda. May menta may bewakan katurangan ni nondang bula na kaya rindu lang ito na chorus. With Christ in our vessel, we can smile at the storm. Rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. Dotal chorus ya. The joy of the Lord is my strength. Dotal ya. Kila nung kami nakata na buwang pali na bibakadingui and then siya nga nibya kawita ka na kaya edo bikikenda tiko. Baleta ni sa tiko patay kikenda natura. Sanu ita kana liso ni binak sa boro may banan to kay kenda and
Dapat benar sa binanta ko talaga na mating ko ay suwa. Sa nanta ko talaga na kinalisod. Biya nga una pa tanga ya takot na pandemic ko sulci mo na lesson ko benta ulit. Kaya kaya nga ratu COVID-19 ke mundo na lenlo tu ibici. Do pa binata na mundo biya kan ibati ke chiso ko nga na rest. Ko nga na bagadim. Do ka ko ni David may buwa. Ko lewanan raki, lewana tobi mati, lewana kaki nga arti wuru. O pa binakikinian sa burong dola talang ko nanon tapan luto na madal ko may. Sa burong minanta ko nito lesson ni binago, we are once again reminded ni nabaka dengun din nga itu be chisu kena nonta shema be kwa ka chisu ya una vaino kemdo na tambang do tu be kana tu talang abi kemdo do tawasi tani be ya do na siyang saranan garawa tendo aka sanu ko masu ni kenda na semachi kenda na tambani ulibi ni be ka na tambani vaini kibuana buni vaini ka chisu kebakanto satu be do nang kai bua bakal lebusa kasano ko masu ni nabe baro tal na kalole buna tambana buni kandina en leso ni po satu menta na bulida ni na bula tol mengo ni burmeda bana yamba na bali usara mastana suetal na ngono go bikim emeni ena nondo du indam nga surat kenda erani lolo wala nga no lunda mendo tal na no masu manda ni mami kalo undo loloma na sabale na nom ni mi malwe kimem sakati ko na ena singil brani na vale turang na nom ni vosa kimem sabin do bitum kina kimem bimbule itigo kina rakin bi kimem turanga kim na vakan tete kimem itiko ni vakazim sa taka nga may bikim na vale turang na bule sol sa semra tu may na matagam na ko zorbo ken ngone lew irna durni lotu ena dundu bunur du semti mikin sa kerakin turang na nom ni bi bandi taki kina nom ni allolom na salmulti Ugi kimami kimna barubaba go na ya uam kimna rongol tali kina bakan dua na taki balom malai bwana nomi tamata na lumi nelo tambu mena kakun lebi kimami kamel tikto men kimami na bengon ketsara osot ndi mulum ni gina numi kimam sakit ni mata ni tu cisu ni bakbula emeni na kini tiku kina na leni tambata kazaka bina kana sinu north ka katana kina kemini na lubini kalo na ndundi bonua nindu shama tu mikina na single na ni kuwa bakan do talo na vale na buku ni nomni vesha mati tiku mai en mataka bina ni kuwa na buku ngas na vale kemdo nduri lotu na buku ni view sei batala kina o vamna virtona marama na norto view sei tal tu ngamai en single level vinaka ni sana ndana papa sartu ko nengo ngona men rongo kina na songoni ni divine service en rongo now en single level na ni kwa ya en sana sama sarai nengo vi masta den mavi masta tanyala mavi na buku ni wakaruta kitiko na nonda programu nando songoni ni rongo ibuna masta den mavi asana sule sarai ngono go kibe kimni en buku ni kena tuban tiga nonto tostoso en ando tala na wa satu mata na vale singa tabu binaka weekend ando tala na leni na lubini kolo enta sema tigo mai en singa lebu binaka ando tala singa tabu binaka masta den ando sule sarai ngono go en binaka singa tabu binaka kebenaran matar benan kuah au sa pambula taltikan bikim ni na rin bubali ni sa semara taltik may na matar benan kuah bikim ni na ni mamlen bubali ni sa matik may kuno lebu na biasa ipiti sa kinto bikim ni taltingan na nonarolo maliban kalau bukakin bikim ni talnga ni sa matik may bonotan Australia New Zealand nabi asay buru-buru talio ni sa matik mikin mata ni kuah ya usakin to bagi community ko na nona lolo maliw na kalo na bambuta ni inta maruta kana buku ni lesson yang tasama biosikin en mata binan ko na Philippine na wase ba tikin no do nugutikin na talitaki kala ni may dapat talitingakin na bananan ni lesson na mataw ko bambuta ni amen on da tugu
ena matakabinani kuwa ninda paparo tiga ni na buku ni nondaro bunau tiga na matakabinani kuwa Filipai wasapa tikineon bembole tiga tu coba yana dokaku ni lomodoth ili usartunga mena panana ni lomodoth kanta ubakan dintin tak ninda sa ambule tiga na nonton punua dan reti kuna bula siang timbrang taka au vital no tiga na matakabinani kuwa ke vida na nubitokan gas ni buli ersalis toro tale sona itu tale na vida tal ne kurni buli ngai utaro ngai o retu kita gas ni buli sali bisusumta kita le dono kurni buli tu tala ken dono bitokan utaro na no bitokan ya ngai tu kuna no bito no gas ni buli ko nyoko ya sen ni dul ko bambu ni sapati ngui menana kata siang wala ngai bit talanga nung bitokan ni kata kersa ding tangan mer siang ni dula na matani ko ya to biti na matani ko sarpati ngui talanga menana kata ya enta sa ya to biti menang ngona ya nakalu itu ni piken ya na buku ni tikin bol tambe na Filipai na wasapat ko ni tu ne on tu no mo ka kun lo moto ka kedengan do pagta kila pon kalu ya na nom do kere na masu kena ndau thiki kena paka pinaka pambote ni ya ndona itukutuku mesana boleh kina okenda na paka tahu titin ngonongo okenda talanga enda dingi tagati ko menda pauti na itukutuku non tati ko na itukutuku nang lusile turbe ndaka kun lomo endona ultang bimbio mo imbito to weekend na mata na ko ko pambote ni ya talanga na nonda itukutuku taltinga ni kolut ena matari ni kuwa lo malange ngandri piket menda tukuni tiga na tuku tapi sulit kerobi wasi juga betki tala panyana dona singalom ni madong usa tukuni tiga na tuku menta sa wasi menta sa agresif na patangen ngendin nonda wasi na tuku bir na bekanter sang tin kilana din wanti na hupe FM na noa na hupa channel au ready tu gendon turang ni balai puno tak tu ni singatam Then sa mute juga na naman ni mic. yung sotiaw au kampo ni ya na itu kanda sampul itu tu ni kaulut tena paka tahu titin ngono ko ken menta sawasian itu menta sa kunin dampitiku menta sa pisuri titiga ni bera na weka tar non dalin bubal herseng ni lotu bat kiken herseng ni pagam buti bat kiken menta sa tukunin ni pagam dun itu na paka tahu titin ngono ka kun lo modo tukun chuna nono bos ka kedengan ta paka tekla pon kelu damas da ker ngai tukun tal chuna na denguira ni dig kina paka Pilipina ke bukan dasang do tiki nangau na iliu yang ngono go menta sa tiki na kalu yang baleta na bukan ni rente tapi Pilipina minta staf tu na rente waktu rati na kalu minta staf tu na rente baleta ni bina kata ko minta nui tiki ko baleta ni tubi ko na paka deng tubi ko na kake deng endangan re buru-buru ena sempre kan ditutup wat ki so na oir na wekat sempre kan dipambuto wat ki ken hindi na ninda siyang niraw kabi nakasa hindi ninda lako turun bitun rende yo patarati ni kelu ibinakata nga menda yalon tin tinubi ko na pakataw titinuno taka ko nga lomodo da paka bibinakan da kerker kan da tiki tiku pakali buana kelu na pakataw titinuno ko umabot na itutuk menon titiku na ngon kolutan mataw binan kuwa leo barsa pati mo menon non taka erenting taka mera kuambag ni dula iya enta sampulinga menta wili kitinga na nono bosa na kalu menta suliti ko non tangauna buah ke pakatalanga enta na sigan ganggarun ero talanga ninda pakatalai okenda enta dingtaki okenda enta non ena pakataw titinungon ko may na lew ni tukutuko sa dawiri ko na ena matakabin na ni kuwat okenda menta ganggarun talanga okenda menta pakataw tiko
Mentor ini pakan di taikian dan itu tuku tapa indina, tuku tapa siang indina. Malatan na nontal isu itu untal tingaikin, nama diwasir sulka. Na tal ngamin na pakatala ya soer na pakatala ikian tal nga kaya pakanda siyang gangkarun yan na pakatala na pakataw titino mo. Ya men daya lundin itu wana kalau na buni pakati ko yan sabu dito ko nan. Ya na pukun ni tikin lele kaya na matawinan ko biar ninda na sulitikan nangon vital-tal. Nonton divine service na matakan ko ngadar mo kita bagi kian takir na matakan ni ko. Kita bagi mistress asen na siya muting na matakan ko. Kaya kinorto na bubal na batsar sari. Na matakan ko kita bagi mtuting non lolom liu na kelo. Ro tabale buklan ro siting may suara. Talakin na bubal ni Eleni Bale. Vida na Galaxy A02 ro siya muting na matakan ko le tolu rua dona Galaxy A02s. Galaxy S8 ni buswa tahu siyang nito roti na muni isa kita bakit tingin matagabinan ko non lolom liu na kelo na bali non ta siyam tingin na matagabinan ko orto kaya ng bacar sa family ukilan ratu siyam talting may wel kutu dan matagabinan ko ando sampul pinakatal nga non lolom liu na kelo orto na bubal may karnivalu ratu chone kirto no malalawa may karnivalu do sakit do bakit tingin na matagabinan ko non lolom liu na kelo. Apa kata lagi nabi burudi nabi bale ni Jos talnga matabinan ko ando sa akin do pagtal tingan non lom kalau Carlin talas talanga siyam tum matangan ko talaki na Amerika siyam tum Kelly Turam belum na brother na boleh na siyam tal tingan matabinan ko berto may wini buku nakalabiti family do bul talanga kindo bagim do talanga na matangan ko Provisa may lambas na baliw na siyam tum singa tang binar bikim do babu mai liku bulan palabu meme na hope meme hope sorry mere ni way ngunu do sakin do bakit ko na matagan ko num do bubali na baliw na siya matalting man matagan ko na ni mo family katalay kinabi neumi num bubali ando sakin do bakit ko na non lolo maliw na katalay kinabi na ni mate whole family manapani say tambua isala lentuan to sa kita bakit tigo num do bubal na baliw na siya muting may na matabinan ko selay lembar to tinimaf kita may tadirwa binabaliw do siya muting may tamay penny kada ba kasi kala family talanga do sa ampuli pinak er siya mutalting may balay ng songo may malapani to na pasi kala family do buli pinak talanga na matabinan ko tamay penny ukilan sa akin do bakit ni tigo num ni bubal binabaliw melambas talanga tinendrani siam tal tinga mai talaki ortono bitinan matan kuanto bulu binak singa tawi na bikim do na wan fem wan talanga bat kenum bubal do siam tinga na matan ko bulu binak sala lian dua deso tal begaran kai siam ting mai usah ni kabutan ada muni ana mata binan ko usah ki babikim ni ketik karena nona lolo melina tu. Babi di bina ketiku bertu talangan nonton di karat. Karena mata bina ni kuah. Sakit tu bagi tiga nona lolo melina. Sabna apa? Dunia kembali kota lagi lebih mata. Nak balik na di karat. Tu badan tu. Semua lagi ni kuah. Lebih sih. Nama tagali lain lebih mata kata lain lebih biasa. Sakit tu bagi tiga ketik. Nona lolo melina. Tentu apa teman cinta pakai telah na tambah tadi kelu. Kalau pan cuma cinta pakai cuma di telah. Enak mata kebinan gua. Kalau boleh kan sol cuma mingau na. Enak mata kebinan gua. Tapi di tengah-tengah tu nak kelu ni bawa buku itu macam ni. Sol cuma 60 bina kana koko. Enak mata kebinan gua. Kau pakai begitu kata cuma non baru dari kita nak kelu non bulu pakai lebih rajin non dau tu lebih kemini lebih ngono tu kata lagi na mesti ni masuk lagi sangkar rabu tu kita dapat cek tu na rusak kita bagi tu na mata dan kau pakai lagi tu ni lama lagi na mata dengan itu saya dengan tentu apa teman kita pakai telah lihat perlu dapat buat sakit dan
Karena tua, kalau lihat teman teman itu, berarti nangon orang itu sih, bukan dokter sulibulan dalam kali pak. Kita pakai telangan yang tamu kalau kata kita kan mana. Mai itu kita lalu kalau kita nak tamat kalau, mai itu kita tinggal kita nama lain bos, kita pakai kita nama mata dengan dia. Dengan balap apa ya? Sana surat tanah dulu tu mai lembasa, kurang lebih bisa kerja. Kalau ni tampu weekend dan dona mas, biar ni tanah sana sulit itu nanon nanon, vital yang nama. Kram da tuk sum namas masumanda kimni chopa na tamai kiman wala malai kiman dia apa ini kena kata lagi kimni ni sing ko rata le kiman mai saya na pa ko kakali na ba ni na vale na anraki na vale na viva kalunga ta jon ni wa doro ti ni membul ni va doro ti wena ngonongo ke na yala satu yang mati kiman unimbito tu ni kiman tata wa kina tura na vale una ni membula ki mem waktu sati una ni membula ni mem tamati bala mem sindo ni kita kana ni mem membula gotura ni kili ki mem ni ki mem va pili pinda katura na jala no mi kalibar no ni me sumi te ki man kana jala no ya tura na vale una no ni lalom na vale una itu tuku ki mem samme bi wasiki waromi ki mem na rongo ki ni tal na mata ko tura mem sure total ne kalule una lo mi na lo tambutura yang liute ki mamitan dan na hola ko ngotora to na kana nombula na nomuni lumut kana musumuni ti kana matarin singa bena ko na buni tai kana kuni nomuni ko geltai kamuni na lorenga na tamiki mani palama na vale una nomuni santoro mas na vale una nomuni sati ko bati ko balu sia tele ti na lain ya der man to kai nomuni ndondona cisu na ni mami so ai mam men Emeni. Nakan ni singa tambu benaka vekim ni keda na lubi ni kelo. Wampula ni vekim don na siam cuma Australia. Ve brother mai Amerika kakina vekim don me lambasa. Tombula ke babi nak na vi matu wali. Brother Meli mai sanganga. Sinendrani pa turang no vision tombula benak. Maruta kini tar me lotu chiko. And platform ko ni siya berin dolan tan pa lotu na matalaw mai. Tapa bin na takati kuna turang na kelo na pe marroi kabilu tai chuk na nonta bonua en na lo mani vitu na bula sama ivananda kungu e tapa bin na takan yado chuk na nona leo anakal klau be ka be kem don na leo ni lotu di kuan tapa bin na kan indana reina bolo tambu en tana pa bin na tanga na kelo ni saya to tiko na beka posata kan na kelo weekenda ena ngonongo ko ba bin na kina na siga tabu na gon tanaran me bio se Italia na bosi ni kelo kan tanare chuki na dona baka sama tali na buku ni bengkara bisa takap chiko chisu weekenda mai loma
Na valeu. Anta parbina ka sa anding tayo na ulut tango na paskur. Sa pakachikuri baka tui ne chisu me lo malak. Kena sobra kena yalo tambu kena takata kena yalo tambu ni kue. Wana ocho chini venga rabi. Menda kila ro ne soli asuli na kalo weekend. Na soli luvena na yalo tambu. Kena karu na soli na yalo tambu kena karu na soli ne chisu na nonda iba kambula nonda mesai na lami. Kongo na bakasama nda na mairede tiguni kuwa. Baleta na lami sale chico venga rabi chico vakatui me lo malagi kena yalo tambu. Ocho chico ne vitumberi kabilu tek weekenda en ocho ni ngonongo. Tiap enda na turungi vakatamata andundua en matakani kuwa. Se dava na inaki lebu ni kena soli al tambu na vela letivo. Na dava na isau ni nomu taro. Lebu na rai enda rai na rai tukina lotu vakaristoni kuwa. Ena huni kena sobra kena yalo tambu so era kaya ngoe na era kena ndui vosa goe baka dori kina na daga mana na biba kambulai ya so ni taro bibi naka ia siang ni soma todo na inaki lebu soli kena yalo tambu ena bela latigo ni konta na pangata ro na ivola mero tukuna ka bang madala taka na da na inaki lebu ni kena soli na yalo tambu merawa ni salawat kena vengara bi baka tui baka bete lebu ni chisu mai loma la lebu nantoni bola tambara kanyo lu kya bola ni tagadak eto na reda talanga na bola ichoni bola na bola kospeli bata kena bola ni bata kila me va madala tak na itabi soli mekina na yalo tambu ena nonda baru takina tamata ena ucho chini ngonongo merni salavata kena venga rabi baka tui sadaka chiko chisu mai lo malai keto na reda na reni luke na hukuni yalo tam daga wasirua na nona daga na yalo tam baka na machine ni x-ray emeli na yalo tam soli mai me allo iloba na elonda mai iloba na lo manda na yalo tam mai daga elo manda ia londa baka tamate ando Kongo sauri katale menda na kila ni sana me daga ia londa na yalo tambu sana gaire ni bakila na daga kongo ena be ira na tamata enda be maluika ni sa daga na yalo tambu ena lo manda me bakachu na x-ray me vandi ke na kachu lo manda baka binaka baka todo na kachu lo sana gaire ni bakila na daga ni yalo tambu go weekend baka tamata endua ena nonda mata bu vale ena nonda isongo lotu Kongo na rai totoka rai kina luke ena hukuni venga rabi membaleta na yalota. Taka wasi rua. Tikine tol sanga buka tol kane vol tam weekenda. Ia ni sa kaudake ena linga I matau nikalo. Karawata ko koa me tamana na yalo tambu ka yalo taki. Sangai sobara ka mai na kaungo dongai raida karongo. Raida ngona bos kwa basi kecune to sebe school be chun raida rongoda ni sa siang ni lako da kilo malang ko tebita ya sakai ko koya sakai ko choba bona nungu turanga me tiko ena lingangu matau me uvaka molu mutakira mandana no mu meda me tutu nya vamo o kwengo me kila sarki na matangali ni Israeli ko chisuongo ko kwendo sabakota kina kobeltai sa lesena kalo me turanga ka karisto talenga tali na baka nanugo dana reda kwe sa tonga itu na mateni na bose tonga itu kungo sa kauda ke na linge matau ni kalo na wani turang chisu na nona kauda ke kina linge matau o sa gerawa ta ko kwe mai vitam mana na yalo tam kaya taki sangai sobar raka mai na kango to sangai reda na nona saliva kan bero chisu na linge matau ni kalo tona pulita na bata kila kwa salin dambe en dambe baka tui mai lo malai choko ton gawili kitalenga na tikino ya sangai rawata mai bitamana na yalo tambu kwa yala taki gai sobora ki mai na yalo nikolo tale na baka nanu ya ena mataka ni singa ni kuwa to sangai reda itol na rai lele unai luki nona sa baka iwuku taiko chisu sandara makatalo ko na
nambula bakalo, na itutu bakalo. Ka tona rei ko sa liba chikori bakatui mai loma langi. Sa ni wochi nona mai mati mai kaliwari sa liba damberi bakatui mai loma langi. Ya nabuna sangai soli mikine al tambo sobaraki. Ken bola ni sobaraki mai ya sa sing soli bakalilai. Sa soli mai bakaleu na ya lo tambo. Bala tanana sa lebenga rabi chiku bakatui o chisu mai loma langi. Keni keruongo, taka wasi ruoti kini tol sobu katolu. Saya sobarik maikin na yalo tambu, sa soli maikin na yalo tambu na soli na keruoni soli suli on nakalo. Vehiku baka kini, kini katolu go. Chisu sa sobarak na yalo tambu ena singani pentiko. Sa sobaraki oti. Sa dhaka oti na dhaka ngwe dhaka nakalo. Nona sa tala oti mai na luvena. Sa sobaraki oti talenga na yalo tam. Sa talai oti mai na lami, sa talai oti mai na ruve. Rau nantau ni benga rabi mai loma lang, rau sa soli oti, rau soli tingu mai vakani lolom. Ya tu na rei tapaka boleh kenapa kasamunggo na matakan sigini kuwa. Ni yalo tambu sigini mai tiko bata kei kenda. O kwe dhurumi kenda. Kena mambalea ke ndabina kata na revival ni taka ni yalo tambu. Siya nabi bakabui na reform edakaba na yalo tambu. O kwe na dhaka ena loma ni tamata vakayandua. Sana ngai vakilai na tatara ni dhaka ni yalo tambu ena ndui lomanda. Kina nonda loma ni mata vale. Kina songo lotu enda value tagi kina. Kina chiko na nonda community enda mbula ve maliwaiki. Kini mbalimbali au binakata meuka na taudo ko ni nonda na rawata. Na soli kwa soboraki mingo na rube na yalo tambu. Santo don menda ngoma baka tamate andu. Pero toko ending itaka na lomanda me mai baka chiko kina na yalo tambu. Kato papi binataka na dhaka bo chisu sa baka tarakina na yalo tambu me mai turang ka mai baka chiko na lomanda. Me ukata da baka binaka be chisu na kasa me dhaka bo chisu mai kalibari sa rau kina buana yalo tambu me mai baka chiko ena londa kina lomanda. Wakana x-ray machine reida na kaya chico iloma na dhaka ni alo tambu mandikewa na vikake ado chico na lomanda kene alonda mai lom na kaya ado chico na londa vakasam kenan dau na yalo tambu me shule weekend na yalo vakalewe na yalo samsava na yalo kilana kalo na yalo ni masu ya no na dhaka kena alta kachu mandanga na romo sewan kenda sinkilato na masu sa siya ni kila na kay kili kay kenda menta kirea. Gona buna nila kami na yalo tambo me chiko lumanda. Sanangay ungeti kenda kapag raramte kenda ena bosa menda masuki. Nasa ritali na visimate menta kap na yalo tambo kami to mana chukin na dhaka ni ngoni turang o Chisu Kristo. Todo sana ridongo na suli lako dhaki o Chisu sa leitiko baka tui sanggai rawata mai na yalo tambo mai vitamana sanggai sobaraki mai kana tikine tol sum kibito no masiru ia nera sarngoda gosa mai buno chiko pita endua kwa sava ke sineti ena soli na yalo tambo ko sa soli mai loma lai gondo na kena varita gona experience mental lako duruma baka tamate ando na loto ni kabit enda na singi ni kentale wol chindo na mata wale enda na singi Vingoma baka matuwale melewol enda na vingoma baka tamatayando. Kung endo na bimbuli menta na baka dor tata nana kenda na durin lot. Merra ba sineti na luvenda na lota. Sa soli woti tu. Sa vakaba woti tu na kalo na nonro talai mai se soli mai na soli ruwa na lami kenaro. Yeto na redongo na visual sili ro vakaba na lami kenaro. Ini sarongoda sa lodok na abuno chungo pita o kwa sa vaccine te na yalo tambo kwa sa soli mai ar sa kaibe pita na song na apostol sabo e kem do neve kanya dava me ke mai kita sangai kai veir ko pita do vebutuni kapap teste kem do ena ya de Chisu Kristo a redongo ni sa ungeti na lumandra na yalo tambo ko e liuta ki pita chiko sa kaibe ira o ira na singo ya isa tale normal do vebutuni
Do papito sta kem do na ya de Jesu Kristo. Membo kodi kina num de bol da. Kando na rawata na yalo tambu me solution. Ni sa vaka ve kim do na vosa ni lela. Wir talanga na num do ngone. Ke ire baka ndo nga ersa baka yawa. Ya rakaitani. Iyo wir baka ndo sa kadivi. Ira na turanga na nonta kalo. Amen. Enda na rawata na yalo tambu. Rangone. Wir baka ndo ersa baka yawa. Wir kay maten tutani. Wir baka ndo talanga sa kadivi. Ira buwa na turanga na nonda kalo. Totok na baka na nanungo bina kata miuka. Kay maten tutani ninta sa rongoda na itukutuku ni nonda mbula. Sa lodoka taray na lomanda. Dati ngoma kanda bakambota. Na bibaru taki ni ngoni turago chisu. Membo kodi nonda ibarwalda. Enda na kay rawata na yalo tampu mesos. Dengoma iliu na lami. Bakambota bebutuni. Moroni dengomi chisu okwa na imbulu-mbulu. Na isoro. Ni nonda ibalwalda. Sanda kay rawata na yalo tampu. Me sol. Menda to kila ode sulia mengo na yalo tam. Keto sabili ko tinatiki na may dak. Non sala ko dak o chisu sali rawata may beta mana na yalo tam. Gay kanibol tam ko sa sobra ko may. Kemala menda bak sinay tin na yalo tam. Yan na na yalo tam. Na yalo tam nga na yalo chisu. Yan atiki na dak kento sabili ko timay inakalo sa lesia o chisu me sa turanga kanon da ibakambula. Rono posongo. Meturang kanon da ibakambula. Savior and Lord. Na Lord ya kona na o chisu sa may Lord. Ya na yalo tambu na yalo ikaristo na Roma wase wal tigina diwa. Na yalo tambu nga sa na yalo ikaristo. Kwa sa may turang ani lomanda, kwa sa may turang ani alonda. Nakalo sa may tiko vate kay kenda. Ya dano Emmanueli nakalo sa yalo taka una tiko vate kay kemundo me adova na ibakata oti kay worwo. Torrede tigo na ultimate rest. Ni sa tigo weekenda na yalo tambu da sabaka sineche na yalo tambu sa turanga ni nonda bola ya na baka dengo ya na ultimate rest endangan rewa ni kuwa na solingo ke sianga ni sa tiko bakan dua beiko o sa sianga ni rawa ya ke sa tiko na yalo tambu meka kuwa ngani tiko nga baka leilai meka kuwa ngani tiko na sona ngauna me tiko na be ngauna kede nga na yalo tambu sa soli mengo ya rabi ko na ngone ko mode ke nambong ya rabate ke ko mena mataka e daka bate ke ko na loma ni singa ndro lako bata ndro tombal bata ndro be malwe bata ka ena be singa ke ni nandam aritale na bagana nanu ke de kana na el professor na ndore tu bibigo. A revival and a reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Right, tonare na mbal ni ruana boso revival and reformation. Revival and reformation are two different things. Revival signifies a renewal of the spiritual life, a quickening of the powers of the mind and heart, a resurrection from spiritual death. Datang ko nakaya ka na yalo. May na mate bakayalo, o ko may daga na yalo ta kay na lomanda, may daga na nonda bakasa. Sobra ke menalo tambuya. May dakaba na daga baka na x-ray machine. Mendikeva kaya loba kabak binagata ka nalomanda kenel. Yan na daga ni revival. Kangan revi baka bimbi baka lewu na revival ngo. Ena nondambula baka tamata yando. Singirani revive na mata bubale. Singirani revive na song-songoloto. Kaya baka singirani revive mandeli ota. Siona. Siya kenda baka tamata yando. Ena nondandui mata bubale. Kenimbalang-balaya sa rikan bimbi. Na ownership na nonta rawata na isuli-sulingo menda maruta ka baka tamatendo. Na baka tulo ang ding-ding isuli kenda magkalo menda rani dingoma kina na baka mbota na isuli-sulingo. De dingoma chisu na baka mbota menonda da dingoma na yalo tamu na baka mbota kana bisuta kana kota may na revival lewu na londa kina loma. Kaya ka rungo ningona na soli kinayang tambo na kota mo ko na reformation. Natamanda na reformation. Reformation signifies a reorganization, a change in ideas and theories, habits and practice. Do sa ridongo. Vekento na lewin ni tambadaka do warong ti menikua. Na vietara kurnivuli na daka fam na
Dabangan tabeda ka. Activity se program dabangan. That's reformation. And reformation ay turungan na kukuni alo tang memedak. Menaba kay dor. Revive may loma. Reform itum. Kung ko sari tukutukung bibi weekend au binakata meu ka. Ngona process ni benga rabi ni kalo. Au binakata memata tango. Eseng ni narniado na revival kena reform ena loma ni lotu. Kenda be sauta kana tubu ni benga rabi sena daka ni kalo. Ngona na daka na kalo ko. Talamay na lubena. Na boso talamay na lubena kena yalo tamu. Meu kongo na strategic plan ni loma lang. Na tubu ni benga rabi ni loma lang ko. Me revive loma. Sarang kay renbasi kana reform ito. And that influence and a kota may na bisa winaka and anong mata bubali and anong isong lotu wakakina na lotu raramba iboro. Me matatango. Na revival ken na reformation and alomani isong lotu and then singin imbite liu na itubu ni tamat. And then singin imbite liu na iyaw. Oh, na revival ko na raw nga ni lewu na ilaw. Na vivaluta ke na raniato nga ni chiko na misini siya chiko na ilaw. That's a wrong concept altogether. Dorongada and singing biliu naka things, material things, and sing around in drive taka nakaba kayalo. And a liunga nakaba kayalo, me nagay mbasi ka may nakay na reform. Na songo lotu, na dabangan tabeda ka. Kung ko sa rituktung bimbi bekento meteto na raida. Right. Ngo na concept ni bimbuli manibate mo, me matatango. Niyado na daka ni kalunggo na kaya na formula may ni baka tewo. Asyang ni baka doko tagito ko burbura, asa lalatu, asa mbuto enandel ni wasu titombu, asa ya babala na yalo ni kalo endel ni wai. Rongoda, liu na yalo ni kalo. Ngai muri na baka doko taki. Ngai muri na baka raramataki na burbura. Ngai muri the life and order. Ngai kai muria. Me matatango. Ena loma ni songo lot, ena nomong bula, ena loma ni mata uvali. Na itubu ni bingka rani taba, enta beta kaba, ngai kai muri. Me yapa pala mande liu, ena lo mamu. Na yalo tambo ni kalo, me baka yapa pala iburu na ngone. Beta na bosongo yapa pala. Hovering, rock off. E ve ubi de varurun. Kaya kanto na reto toko mengurung kala, utarana nungui tabu ina mataka ni kuwa. Beta na lingang. Na tabu ibaka na buru-buru. Kue sing ni ba ko ta ki lala imbuto reda ka na nambal bali boso ko yaba bal ni alo tamgo reda na linga ko baka na alo tam reda usaya bala tato hovering na lala buto sing ni ba ko ta na nona hovo tiko ngone alo tambo nona yaba bal tiko na alo tambo sa take shape na bura sa there's order in this world, there's life in this world when the Holy Spirit is hovering. Eliuna spirit ngai muri the material things. The material world ngai muri. The physical world ngai muri. E hovo eliuna. E ana kaya na non tambulo baga. Ni sa soli mene alo tamu me hovo taka na lo mamu. Koi sine itu na dha. Koi sine itu na mbuto. Koi sine itu na lenga. E hovo taka na elomu na alo tamu nikalo. Hovo taka baga. Dore de tiku na linga. Cleansing. Empowering. Salvation. Ya na dhakabe na yalota. Na order of creation. E yapa pala liuna spirit. Ngai muri the matter, the material things of this world. And that is reform. Reform na buru-buru kwa chaos sing ni baldo ko taki. Kwa lala, kwa mbuto. To take shape, to take order, to take life. Ano binakata meu kaya ni kuwa. Ngo dono boleh weekend to nintu vetaraju nintu kurubuli. Betalia na Dr. Reda na nito kurubuli kwa sing ni baldo ko taki tu. Sember tu ni babo tukana. It's not taken shape yet. But dona ka weka. Kekena to vatara na yalo tambo be weekend to bakaya andua. Na nakake to lo malenga takachua will take shape. And materialize naka and tanda tagatiko ni sa ubida mandai liu na londa na yalota. Kila wina kata mo bartang dona kene barta gini kuwa and na luke na washendu tigine tolsum kelima. Na kaya dongo erniado veiko ni kuwa erniado vena nito to songolotu erniado na nito to tambada. Nada. Asa vosa na anglo sikakabua and alako somo mai viko na yalotam. Gobo si vemer.
Reta na bosungo ena bakrurungi ko talanga na kokua iko sa dedersar. Ye koko ena sud mevi ko na bakto kai ko na katambu na luve ni kalo. Mary na lago mena ya lotambu ena hovo taka na ketemu. Ena bakrurungi ko na kokua ni ya lotambu. Tusa toro. Ena mbasi ko ketemu na ivakambula. Na Mesaya na kanto moni birke na eleo ni Israeli. Sana mbasi ka meviko ni na bakrurungi ko hovering enna yaba bala na yalo tambu nika na bunwe sa ndrendre siengbera ni tiko patake na tanga no Mary may yaba bala nga bakrurungi yaba bala na yalo tambu basi ka nambula ana kasar nga ubya kachi na lebu ni nonda loma lenga tiko ngo na lotu ni kabitu ena beka enda sanga menta tarada sali moshi meke na tanga bobo yenta sama sunga me hobo taka na kanta tangida chungo na yalo tambu hobo taka na no mumbula era ni basiga kina na mbula be bakrurungi aba bala na yalo tambu sana ga imbasika na kaolenga takati kila ubina kata meuka yana itubutuba kalo yana be barota gini kalo yana takaba be kenda Veiko va matu wal ni kuwa ubina kata meuka na kalo sabe bosa veiko ni kuwa vekem do na tata kinana kem ka sasyang na taka da sa chiko na kenangon praise the Lord sin mi palilita na kalongo deo kaya wasya chiko masta na ngoni kolo to mataka ni sasyang na taka da ma binibina nga baleta ni ko na pakataranga na matu wal me apa palakin na yalo tambu enam basika may order life enam basika may na kay ebi bakurumbuita reto mo na kabi bakurumbuita ngo ato bemer siyang niti ko pata kinatakan kay embasika may nangone biological process embasika niya papalanga na yalo tam vitality keda na tubo ni tamat ni ko kenda kay chiko nangone eraw nga duru biological process na tiko ba yengo ne volta mo varitaka na impossibility niya papal na yalo tambu ni biba rurungi na yalo tambu era ni embasika nambula na biba kurumbita kimone na karnia da nangon sa tabu tu kinomurai sa siyang ni ba imbal bi ko naka kira na yalo tambu me ubita na nomumbula kina no mata buwan praise the Lord na rai ne luke na yalo tambu zaka ena lomanda ken nelon bring revival ena non dambula rai to sana rete na rai ni choni ngo na kai talibia ngo endo na kai le kate tiko lebu na lotu ba Kristo ni kuwa ena buku ni yalo tambu sapa kali leitek na yalo tambu beto kwa sa baka yang ata gitu ngamen dua ngana kokua na yalo tambu na katolu bakalo na mata toya na kalau sa may turang ni no mumbula na yalo tambu kani karuongo lebu sapa ngata to na yalo tambu me zakaka mana me sayabu ni nonra miracle crusade sayabu ni nonra ndui bos na yalo tambu singa ngabala ngani ndua na pawa me mbasi kichuki na zakaka mana kina kabi bakurumbita na yalo tambu na nona zakaka lebo redo choni meleveti chisu kapaka ndina taka na uku langi ne chisu ne chisu sandambe baka tui mailo malangi ni kuwa na yalo tambu na nona bola choni meleveti chisu ne kwa sanonda tui lebu mailo malangi kasamai zakapichu na yalo tambu na zakaka ni nonda baka bewe kanitaki ke kwa na tui lebu o chisu mailo malangi ni kuwa choni chinkalima tikina rosanga bulkawon. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes from the Father, he will testify on my behalf. Donggaramanda ena testimony. Yana ibu nau sena itugutuk. Yana itugutuk sena testimony nga yao chisu na ibolta. Right, yan ni nalako may nandaw ni bibagdingui. Kukwasa tala vikemdo may bitamangu ayalo tamu na wunika dina. Kukwasa lako may bit ena tukuni yao kukoya. That is primary ena bolabol ni chon. To na rete ni boli batakila. O choni sala veti chisu taki tunga na lami. Na layon ni abu se chuta na ndaw ni bemboli. O kwe na nonda tuile umelo malaki. Na primary focus ni venga rabi ena takabo na ngoni turang. Na yalo tambu. Me la veti chisu. Me baka matata taki chisu. Me
tukuna na nandina membole ti chisu yana nona taka lewu na yalota kana tikinetin ka ba, he will glorify me because he will take what is mine and declare it unto you. Ireda, all that the Father has is mine. Kimbala ni may pakatakilangan na el tambo na may patakilay chisu nga sa pakatakilay sarto nga nakalo. But chisu nga na kakeda nga ni chisu e nona nakalo. Yese moruni kayango o chisu nga nakalo. O chisu nga natamana talaga. Ninalisu ba Roma o chisu kwa sana tui maini tui tura nga maini tura. Sa tura kedaw kwa na itutuba kalo. Sana dua may nakalo. En nona lisu ba Roma ina ngon tura ngo chisu. Ini alako me ko na alo tambu na buni kan dina na tumbir kem na kakeda nga dina ni sasyang ni bosa batigi ko nga. Ya na kakeda nga na rongoda na bostak. Kana pakatakila bikim do na kaya na yado maimuri. Totokai. Pakitakila ko na kaya na ena pakaroro tigyaw ko ko ya. Kana kota na nungu kaka pakatakila bikim do. Sa nungu na kakeda nga sa nita mangu. Akango ko sa kakina ni nakauto ko na nungu ka pakatakila bikim do. Talay totoka na Revelation na takawa na yalo tambu. Na kakeda pakatakila bikum na yalo tambu. Ya na kakeda ne chisu. Ya na kakeda ne chisu e ne taman. Keni mbala na kakeda bakalo sana may bakayador sa pakatakila na yalo tambu beiko kena no mumatahu wala na matakanisira. Na itabi lewu na yalo tambu. The Spirit glorifies and testify the exalted Jesus. Na chisu ko sa nonda tui lewu may lomalay. Dore dango. Ena boleh choni na ko wala na boleh ni patakila ba seba. Sangay durumi o bakasuri na yalo tambu. Are? Karaida karongot. Ya na peti ni bolo juga na boli batakila. Edurumi choni na yalo tambu. Sangay raida gai rongot. Raida na raida na chuchu baturang rongot na nandomi ko na tui mi loma langi. Raida no na chuchu batui. Raida no na chuchu batui na no vale tambu. Raida telenga nandomi ko na tui mi loma langi. Ya sangay bolau ko na kai raida karongot. Ena bol ni batakila. Indora kau binakata meuka. Sangay durumi au bakasuri na yalo tam. Kawareida sa dhaka na chiku bakaturang may loma langi. Endo sa ndambik sa tiku kina. Ia kokua sa tiku kina sa rai me bakana watu chasi pekena sa tiusa. Asa andonan ronro langi sa bakabulbulit na tiku baturanga. Asa rai mai me bakana emerli. Praise the Lord. E kau chichoni na yalo tambu me raida karongoda. Ni sa dhaka tu na indambi na chiku bakatui me loma langi. Kasandambi tiku kina ko na lubi ni tamata o Chisu Kristo na nonda ibakambula kwa sandambi chiku bakatui. Sabi akane yalo tambu chonchoning bimbingo. Na kai ko reida rongotongo pola merekila na songu loto na uchochi ni ngonongo. Ni ko na nonda mesa ko salindambi chiku bakatui me loma langi. Sa dhaka ngono sa dhaka tu no chiku bakatui. Chiku bakatura nga na throne. Na throne se ko na chiku bakatui me loma langi. Sandambi tu kina na nonda ibakambula na nonda mesaya. To sangarida na kambimbi. Ngon sa reda karongoda kina choni ni sa baka sinech sa turumi ko na eltam. Awangai raida ia ke warongoda rin. Raida rongoda chiko choni pola. Awa raida ka warongoda na domo ni yang no shele bunga. Wir sa baka bulbulita na chiku watur na throw ngon na chiku watur. Keir kedra kambula keir nangasi. E kenra wili omba wakatin ndol ka bunga talundolu ersa kaya enandomole rongoda to choningo baka sineti choni chukuna yalo tambu merani rongoda kare yengo rongoda chuko choningo ersa kaya enandomole wu sayanga na lami kabak matei me solibu anada na kaukoa kwenda lekata chukunikua kene yau kwa kenda tangida chukunikua kena buku kwenda ngandrema chuku wale unikua kena ganga ko kenda molu muchuki nikua kena be ndondokai kena bakaroro kena babebina sabaka sineti choni na yalo tambu merani reida karongoda ni ko na lami ko anonda isor nonda mesaya sabaka tamberi baka tuime lo malangi kasa solibuana koko kede bakalo kena yau kena buku kena ganga kena be ndondokai kena bakaroro kena babebina Sani Chisu kede tu ya.
Datang ida chiku ni na daloma lenga takatiku ni na pangarana yau me tarkin ento kurubul. Ya sane chisu tu na yau na buku kinanganga me loma lai. Sabi akabi kento na yalo tambu ni kuwa membiunga na itubo ni bembuli mani bakatewu. If you want to create a school, metuba muringa na formula ni bembuli mani bakatewu. Apa pala ngai liu na yalo tambu. And ngai mbasi kana bula and there's order and there's life. Maina lala butu muto sa ini bakataki. And apa kakini? To sa rida iki. Na yalo tambu la ko ngama me la beti chisu da. O kwa sa nona tu na yau kena buku kena nganga. Dona rida na ngona ngaya papala kina na yalo tambu mene batewu na washe ruo na tikine ruo na washe ndua. Dame mbasi kama tikine itol. Na tikine itol mbasi kama asakaya. Tikine ono asakaya. Sambasi kama tikine dio asakaya. Tikine tingkawa asakaya. Tikine rosolukan duas asakaya. Na dame asakaya. Ya papala kana yalo tambu na nakanga itaka na reform ya. Nakanga itaka kwa matana taka na mbuli-mbulika kwa bibaka zokotaki. O kwa sulia nambula na asaka ena tsoni wasendua tikine tinga basangai kai sangai metamata ko kwa na boss ya papal na yalo tambo ya ero na ndomo nikalo asaka metuna mali walala asaka metuna na waitui asaka metuna manu buka asaka metuna mbula to sana ridike na yalo tambo edurumi choninga sa raida karongo do choni ni okwana lamiongo satu buana kokoa meroni mbuli-mbulika satu biko na iyau meroni baka yau taki kina binka rabi tabanga satu buana buku mentarani tukuna kina noni tuku bina satu biko na ganga mentarang lako kina na dondo ni binka rabi ari na reform kita na kembasi kamaya dapat berbeda kaya apa madai liu na yalo tamu o kwa na bosa kwa na lami sanangayado me baka zokotaka na kakede endanga ngande chikoki. Etale na tubu chungone polimata kila. Rongoda. Iya ka warongoda na kambula kede me lo malangi. Sasenga wele ngani tubu nor chiko me lo malango. Iya ka warongoda na kambula kede me lo malangi. Kei burubura e awili kino iko kiau. Kena ruku burubura kena wasoas kena kakede nga satu kina. Nirsa kaya me iya bua sati kone tiku paturanga. Bikuata lengana lamina dap. Na baka pinipinaka, kena baka roro, kena uku, kena kuku, kasi yang ini mo. Terus ang gerita, na ibolotang masabi ya parita. Menta semata na nonta venga rabi kede, na ochi ni ngonongo, baka mata bubali, baka isong sogoloto. Kibua, na nonta tui may lomalay. Chanona tu na yaw, na baroro, na kuku, na ganga, na uku. Kakede ang talekata chiko na nonta venga rabi ni ko, sa chiko benchisyo may lomalay. Kachiko na yalotambo, pechonchoni, raida rongoda. Sani ko tu na tuilewu, sani ko tu na laminganga ni batakila na yau, ko kende tu tangi de abo kichungo. Sano na tu na kokoa, kwa sa lewu tu kin na ngongo bi kende ni kwa. Na kokoa chuk me biwa. Darai bi ko ya, na nonda tui. Ngana bu na kachuk na efso ipiri wa sewa. To toroba ndondo na chuchu ba turang ni loloma, mentarin lomani kabuke ya na kena ngon. Na toroba yani. Ena bula ni maso ena dike. Mentarin rawa tanaka sa nechi sutu ni kwa. Kwa kana yalo tambu na may bakatakilay chisu yan sa bakatakilay nga chisu sa bakatakilay na kalo bileta na kakita nga sineki no chisu sineki na natamana sineki na nakalo kento sa rin ka nga pala o chisu nga nakalo ye metatadaki kina chiku baturangan ni kuwa meron ninda wasyawata na kokoa mentarin wasyawata na iyaw mentarin wasyawata na baka roko na uku nakakita sa ne chisu to ko sabi mo tataling abi era dongo efso waserwa kesa nechi shuke tu nakakedia reda nakaka efso kona waserwa ia nakalo sabutu ni loloma ena buku ni nona loloma lebu saloma ni kendare teman loloma lebu saloma matangi loloma bata bo iyo ninda mate tu na takadala sangai bagambulai kenda batki karisto aloloma lengando sa bagambulai kin right dindo sa bagambulai adaba tali dana toronga adaba tali sa bagambulai kenda mena mate bakayalo nalolo mai chisu rongodango sa kanti kineon asa vakaturi kenda dake vata kabaka tikori kenda vata ke karisto chisu ena biasa na baka lomalai oh weekend na lubini kalo ngona experience tali kemida
Ninta sa baka mbula inga, ninta sa nechisu, ninta sa bebutu ni menta nechisu, dona reda, enda baka turi da ke bata, enda baka tikori bata ke chisu, kembala na kasa nechisu tiniku, enda na liwa siya Chisu taka chiku baka turangan ni lewa, katalaga ni voltam, kenta talaga enda na yado, menta na lewa, enda talaga enda na, edakap na taka ni belewa. Nakakede chiku be chisu, enda sana wasiya na kauko na buku na lang na barorok, baleta ninta na libaka chikori bata, enda na wasiya bata, na be baka yuku kutaki, sa daka tu be chisu may loma lang ni ko, sa andambi tu baka tuilewu, may loma lang na nonda baka mbula, na wanitura. The Spirit glorifies and testifies the exalted Jesus. Amen. O yuko talanga, ni ko sa dingoma na isolso ni alo tambu, nataka na alo tambu kibik, ena lebeti chisu zaki nga ena nomumbula. Ona ngusu chisu, ona barita ka mbula ne chisu, ona muria na sala ne chisu. Yana kana mitaka na alo tambu kina nomumbu. Sing tala mi labeti iko, sing mi labeta talendo na kaina buru-burugo. Yana sing mi labeta na yaw. Na alo tambu na lago may na mi labeti chisu zaki nga me lora yo chisu ena nomumbula, kena nomumata huwa. And Marika na wasya endo tikina bitu kay walo. And he preached, saying, After me comes who is mightier than I, the step of whose sandal I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Jesus anonda tuilib may lomalangi, salay talang may kinayalo tamu, kay kay kinibol tamu. O Jesus kwanonda tuilib may lomalangi, balatan ni sabak kay wuku kutaki, and a baptize tegi kwanayalo tamu, and a vaccinate you kwanayalo tamu, and a sobra kamanayalo tamu. Mabaka sine tikin. Nek orang kile chisu kina baka bina. Baka bolek. Gosa ritale si baka. Hindi na ko sa baptiste kim do ena wai. Iya na baptiste kim do ko ko ena yalo. Kila bina kata mi ko hata ba da na bi baptiste kingo. Ta sangay reida. Sali baka wuku ko ko chisu me. Baka tikori baka tui may loma langi. Sangay sobra kimena yalo tambu. Weekenda. Mentana la beti chisu ena non tambo. Yo sakawoti na yalo baka chisu na rai baka chisu na mbula baka chisu sa nambashi biku ni ngono iko dingo makina na yalo ta. Yana bu na kakino chisu na madiru supelima ni na lako mayo kwa na luve ni tamata na iwuku kulebu kina koko lewa na kai washeruanga na lewa iburu rasipi mai na me. Ge kabir rasipi do lako kemundo kina matentu sabaru taki menomundo mani baka tehu ke burbo. Saki kau chisu berto endo ditutu. Ningono abiaka na kina. Ningono awalubo iwale kina. Ningono atigo kina iwale besh. Ortongai tarna ship turang. Nini dan ya atigo mekine iwale besh. Nini dan ya lubo iwale. Nini dan ya abiakan ki. Kau chisu. Kakede nga oni sadaka babiru. Oni sadaka babiru. To sare. Nangon na chikini kina biku na yalo tambu. Okwa na unge chiku na yalo tambu. Mo wasia na kiemu. Mo revira era lubeniali erna yanda o chico vale besu chico vale mbula saki ka chisu ni ko taka ngabiru o isa taka chico bechisu kini mamale na yalo yung gechiko morani mbula taka na mbula baka chisu morani rai na rai baka chisu morani bosa na bosa baka chisu morani muria na ngoni sala baka chisu ka chisu ndobe muria mundo ka ko ni muria na mamundo dum tola tangalungala na mundo ko beltai do muria na manya ba. To sarita na bi baptista kini yalo tambu ina ni tombula ena may labeta da kinambula na chisu the glorified savior o kwa sa nonda tui chiku may lebo na ninta da kabaya enta na maro teki ko chiku na tui may lomalay. Amen. Niko liba ka sulu may ndo ilu wale ko baka ni endua. Niko sa maro teki ko chiku na tui may lomalay. Kay ko da ka birungo iksa da ka chiku may chisu. Yo chisu sa nenta to tui chiku may lomalay. Sa lewatu na mbula may lomalay ke burbura. Sa nona tu na kaukua, nona tu na iyaw. Niko wasya nga balili na kemu, e banga tay kindo no mo ilawo lilay. O ko nonda tu may lomalay, sa nona tu na iburu-buru niyaw. Na nona tu na kaukua kiniyaw. Baka marotay ko na wekani. E nataka ni kaulotu. Wasya na kemu, wasya na memu. Kay kautsoni na wasya chin katolu. Sa siya nga nona loloma, indo na tamata, may usibita na kango. Mo sulia mantanga na numumbula, e nabukun na weka. Sulia na kemu na memu, kaya menyada mantami sulia mumbula. Gori na loloma ngandrebo loma lang ko nonda tuili may loma lang me rey basikata be
Abang sa main dola na not to balilot. Ano minak? To visu takamanda na singatam. Kau Jesus atar medak na kabina kena singatam. Tambu ni dak na dak etar medak na kabina. Natam na kabina. Sa liwur na lubi ni kalo erbia kana. Ertu ibali besu. Ertu ibani bola. Wata mengoni e program sa komanda na information based activity. Dasala komandan dali mata na takana lolo mo ko ibang bulig. Enangon AY. Dabi sutak. Me aggressive na nonda zakaba na zakaka ni mission ni bibalo tutak. Torang una batanda rin komunike na linlot. Sa AY binaka nga misaka ko ni program biba kurubita. Dalin drama chigumay. Dasaban dalin drama taga chigumay ni tak. Dalakon dali mata na takana kaya menta na udi chisukin. Kenta na udi chisu may nakayanta zakaba. Siyang wilangan ni kantale zakaba chungay balilot. Nakayanta mata na tak. Ka baka bumay na bunia long ta may long. Kana choy ni wasebi tu tin tol sa kawalo. Toto kana baka samo. O kwesa baka mboti o me baka sa tukuna na ivoltamo. Enan davi mai ketena na ve udi wani bol. Do sare na sabu rondo tu ya. Ana kana en baya na zaka ni alo tambu na numumbula. Enan davi mai en na vuambale mai na zaka ni alo tambu. Enan davi mai ketemu na ve udi wani bula. Yere na na ve udi wani bula. Ena kasa wosta ko kwa sai kwa na alo tambu. Ni ko baka mboti chisu. O kwa sa nonda tui levu mai lo malang sa ndambe sa baka uku kuta ki baka tui. O kwa na sobara ka mai na alo tambu. Ni sa sobara ka mai na alo tambu. Sana ya tonga ki nandabe. Enan davi mai ve ko na ve udi wani bula. Sai kwa na alo tambu ni kalo. Amen. Totoko ya. Na bi baka sulimi ve ko na alo tambu ni kalo. Doni bolo totoka ngo sabangan tagi bali uti ngala lo meni lutu ni kabitu na ken code tag. Ya me code tag talema. If the Holy Spirit was withdrawn from the church today, 95% of what we do would go on and no one would know the difference. Kaya kasak Dios ul kalima na pasende me kautani na nona daga na yalo tambu en alonda lo meni song lutu ni ko. Lewu veke to kanta na sinibakila na duidui na tos tunga na lutu. Sampai tolong ko na baluto sa lay tostunga na program kina activity le weekend na sinkilanan duindui. Saki kana bakasam ko, if the Holy Spirit had been withdrawn from the New Testament churches, 95% of what they did would stop and everybody would know the difference. Kaya kaya kautani Dios ang kalima na pasende may nanon rabenga ravi na menonon na na yalo tambu en lutu tumanda en abela chibo. Kaya na bela chibo erna bakila ni saya lelo tambu ena tawo talenga na nondra daka karena kila na duindo na ibolong ko bakan deta chung dono itugtumi na bimbi ni revival kena reform structural reform siya daba nga na reform ndabe ko to menalutungo tara ko revoli siya daka fam siya daka daba nga na yalo tambu revive taki kenda iloma pakatamate andua ekoto mana reform itumba ena pakila ina kena mawe baleta na yalo tambo bele beti chisu chiko nga o kwena nonda tui baka hukum mai ni kuwa o kwena kota mai na reform bata sa nona tu na kukua sa ne chisu tu na yau kini mambra o bina kata miu kaya endoni tu lewu ni kuwa sa ni pakila chiko na nonda mbula pakatamate andua na taka ni yalo tam o kwe turang ni nonda mbula kaya na rongo na sebe school lesson ni kuwa baka tabu tiko nonda lako bata ke na kalo innovation na nonda theme level na kweni kunim go I will go na song tu cannot go na mission cannot go the union cannot go the division cannot go the general conference cannot go the local church cannot go na yalo tambu na raunga ni basulumi kono kuko iko na kay tukuna kina na motongo na imbolengo I will go. When you will go, the church will go, the union will go, the mission will go, the division will go, and the general conference will go. Na koko ni yalo tambu soboraki ni sabake wuku kuteko chisu melo malagi. Iko na reda kana tikinongo but you personal pronoun you
Singi wilikina o kenda. You means you and me. You and me chuko kina posongo ai. Oiko nga pakatamate andua. Oiko patekeiau endarupa sulime na kokoa ni yalota. Me mata tango. Na yalota bu nakalo. Isengwele nga nindu nga na power. Me rimbasi kutunga kina takatakaman. He is the third of the Godhead. Okwe me tiko elo manda. Okwe pa sulumi kenda na kokoa. Reta na kukungo etiko kina na buku nikalo, etiko kina na yau nikalo, etiko kina na kilaka nikalo, etiko kina na dhabanga nikalo. Niku sa pa sulumi na kukungo. And you will be my witnesses. Reta na po sa witnesses, kung mandan biya kawita ka nalako Jerusalem, kung mandan ni kawita ka nalako Jute Samaria, you will be my witnesses. Mataya, iko na pakila, you will be, iko na pakandina-dina. Reta na po sa na witnesses, wala kami na po sa pakiriking ko, matus. Witnesses, matus. Kung na po sa matus, wala kami kina po sa papalangin ko na mata. Di pa sulimi ko na kukuha ni Alotambu o nambole mate. Mola ko Jerusalemi. Ola ko Chutia, la ko Samaria. Meado na yalalki o nambole mate. You will become witnesses. You will become a matus. A mata. Kembala na nomumbula. Iku sapa kila sapa sini itu na kukuha ni kalo. O sa siya nga ningay recognize ta na nomu kukuha paktamata kina nomu buku paktamata. Ni sachi ko na kukuha pakalungo. Iku na to the stage mata iku na limbole mate. Mola ko Jerusalem Chutia. Kato na yalalki buru. Praise the Lord. Siapa na ndondo. Predirto na dono po sa pang tayo na bolita kada. Merto na chingkaro. Merto sa ndondo. Merto bunao. Merto zaka man. Balata ni sa chiguberto na kukuongo. Merto baka dorake. Kento sa redo chuma ita kina kana ali provisai. Na yalo tambu ekota mana revival. Na lo manda ilom. Kakota talanga mana reform. Itumba. To sa rede ke sa nalako na reform i Jerusalem, reform i Chutia, reform i Samaria. Kaya to na yalal ke. Kaya chuko itong na reform. Kaya rey na reform. Balata ni sa revive may na yalonda iloma. Nona taka tundonga na yalota. The Spirit glorifies and testifies the exalted Jesus. Do talibyo nagagani siyarngo. Rosi ni Saroni. Serau tube yau. Langi-langi nga katale ka matalaw. Niundo lako tu, meu sera taka nga, naloloma, tale maiwa. Chisu tale, kene, right ko ngona kene tikin rosi ni Saroni, ruito toka nga. Chisu na rosi ni Saroni. May na senika unduroka aukila. Me sinayendai enay lomuni. Mera raida kede na matam. Ninda baka sinayal ni kalo. Erna reda kede na shero nikalo e matamu. Reda kede na shero nikalo e na nomu mata wale. Reda kede na shero nikalo e na nomu itutu baka biluta kene songolotu. Chisu tale, rosi tale. Me sera wea wendai kalong dokai. Tigana katulingangan rosi ni Saroni. Wai ni mbula bo, baka mbula yao meusangai matalaw. Ausulietul na mbula bo ya mesa nomuni Chisu Kristo. Chisu tale, rosi tale, me sera we yawendai kalau dokai. Ken kawa, rosi ni Saroni, tawa mundu tu, nomuni serau, me laurai we yaw. Praise the Lord, nomuni serau, me laurai we yaw. Me adobo tu na korobo ya, kamay sokalo, ninda sa nonanga. Sana tabi ka na share to toko. Songo na kete na vivaka sama tale miloma. Tu tibutak may daki. Me share veiko kasano gumaso ni saboro may wotin na lockdown. Keto na toma na tiyo na interview siya na Zoom. Dola tigo baka buo baka tikina na into balotu. Ye me share veke mo ni na share ni Alotambu na share ni Kalo. Me lore veiko sana kay lore no mata buwali sana kay lore ni song-songolotu kasan kay bakilayani. Enanon to biti lo manyongo. Anando sa kamanda na nito mas. Chisuki to pa pinaka vekemuni na sinatambo pinakongo. Kemambakila. Ikimamin ruka na bunga na ngauna.
Ioni sa sulia woti mai na karua ni soli mai lo malai. Cisu ni sa woti na nomuni menganga me kaliwar kana muni bosu ni kuwa. Oni sa libaka tikori baka tui ene ciku baka tui mai lo malai. Oni sanga e talamai na ilo muni na alo tambu e kana muni bosu ni soba raka. Kembala ni guni sing sulia baka lelai ni sulia baka yau baka leu. Na alo tambu me mai turanga ni lo mai kimami. Me baka chico enandui lo mai kimami. Na wale uturanga na baka bui leu ena renda kabna ilo muni. Kasaba na talanga na kalo ena daka ni reform ni kaki me na vetara dake na no muni loto ni kuona venga rabi ke me baka dora. E tiku ngana no muni koko ni alo no muni na alo tambu. Me na toko ni kimami kana liu taki kimami. Na wale una singa tambu be na ni kuwa sa masu na kalo ni ngai lu mutir na lu ve muni. Ena ilumu bakalo ena ilomu ni matakan singa niko na nomuni vosa tambu na kalo sa wasei mera baka voto kin me kaku nin dua voto lutu kin wako shibi na tugu bimbi ni kemni sa sulia wote mai na suli rurongo mera ni kemam sotabi ka bambole kina na lami bata kena rube turang sa mata taka turang na be mata wale na song lotu ket kemam ndu lewena na kalo ena ruku ni nomu ni tugu ba turanga baka tuini kuwa oni kame kemam toroban do yani sanga be kemam na ingu sanga be kemam na koko sanga be kemam na wu kemam sa wa idala kede tu mata muni ena singa lebu ni kuwa we are just good for nothing ena nomu ni le shero tambu na kalo kem keresa kana sol ni loloma ni lami ni nomu ni drami kemam ba ombola kina Tingo mana yalo e karamada katangiri ke munini kuwa. Mana bebu wale kedesa. Na wale una sol ni lo munini alo tambu ni sa sulia woti. Sa tuki baka waso ma baka bunga na yalo tambu na ni mami mbula. Sa pore taka na nomuni vosa me kema muria ke mami tala indrenga. Me baka erndo da kabo to na Israeli. Ke mami tura me kema rongwata na domini tuki ke na kaide ni alo tambu. Sabe duruma na ni mami mbula ka sabe luta ka turanga ni mami mbula seniko. Sa masu na kalo ni dursa ka turanga na yalo sa sureti ke munini kuwa. Ke tiko turanga na yalo e baka tatao na yalo tau baka mbota na yalo e baka titingati unikua. Sa masu na kalo ni sile na kukua mera sa reida na vivu tuni mera sa reida na nandina ni ra baka malumulum tay ke muni. Oni na may baka ihuku takira na nomuni kukua. Kena no munile shera tambu nakal na wale uturanga na veding gomi na wale uturanga na linga matau sa vevu eti beki mami nike baka damberi ke mami bata ke muni na sana teder baka loma langi ni kuwa ne kem sa baka voto na ganga oni sa menganga kina ne kem sa wasea bata turanga na koko kena huku sa nomuni ne baka oni sa yalata na noda talanga o ira sa nomuni na wale una tugu ni singa ni kuwa basukair na luve muni na nomuni lolong na muni baka dengo na singa tabu binaka ni kuwa. Sa tabu chunga na masu na baka nuni na babi ni binaka. Peke muni saka turanga chisu na ne mami di baka mbola. Amen. 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 Men kagala nasa. Amen. Nasa. Na wale una chiptu taltala. Salah. Tangan tadi kutu sarat na buto na madala kumay. Siya mada bega di burit, madala kumay. Naroon na madala ko sa napakadurti na pagtiso. Kaya na naginagyo na tiso. Kung ita kanindo na sila tambo kita kini nauti man karon sila tambo na kinantolo ko loto. Sa napakadurti ko na pagtiso.